apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya pay lati aramidom si Karante, apay adi ka agdigos. Nasapa pa'y mat Dolores bakit? Apay nga agapura ka. Di mo't imbagak kang kaadyak kayat timala daw. Si kakit di may. Ada na patag nga ibagak iti kapsat ko. Isong agawaan, tapno da tayo ti kasapaan. Di ipagamtukin ko na nung sumangpot tayo ijay. Saan nga rod amabalin amang agtidad dumat ibagak kang na? Ay, kita ma. Di ka umut-utang iti kwarta. Amumut asaan tayo pa'y anak kabayad iti utang tayo kadakwada. Asino tinang ibagak kang nga umutangak? Palagiplaeng bakit? Narigat ti makautang. Nang runa noon pangalaan iti pagbayad. Sa anak nga umutang, agpatulong aklaan kang na. Agasam man manang Monica, dakkel tinagbaliwan ti balayo. Bunga day tati sakripisyo mi nga agasawa ading ko. Nalawa pa'y ti farm yung manang. Kas na talaga no nagagat, kan amo ti may sa atao ti pangus-usaran na iti kwartana ading ko. Amangan kit dino kayat ti apagadalan ti kaanakan nyo manang. Ha? Baknang kayo mat ni Manong Arnold, kabailan nyo ti mang paadal. Kasaritak pa'y ni Manong yung no anyang mat ti maibagana. Madimat ano siya klaang ti agdesisyon. Tapno adamot la ang mga sikaso kada kayo no lumakay kan bumakit kayo Laglagi pa nyo nga awan anak yo manang. Ay nawaw, ammo mi mat dayta. Ammo mi nga awan anak mi. San amasapon nga iparupam kada kami. Dagiti laangan kaanakan nyo tinamnamaan nyo ang mga sikaso kada kayo manang. Isong agpanunot kayo anaimbag, narigat ti agbabawi iti udi na. Unay kamatan, Dolores. Anyat pa nagkitam kada kami aya. Awan panunot mi. No kasta nga rod, tulungan nyo dagiti kaanakan nyo. Iti kasta, tulungan da kayong tumot no da kayo ti agkasapulan. Kas nakunak itay, pagsaritaan mi pa'y iti asawa. Panunutan mi pa'y anaimbag day taabanag. Pagtrab-trabaho mi itarante. Kas iti sigod manaw, makipaspasadak latta. No adda gayab, makitang danak. Amangan kunak no kaya't mukid di tagtrabaho iti farm me. Adda mat trabahador yung manaw. Pumanawan ni Manong Elvis into no mayabulan. Agbirbiro kami iti kasukat na. Kaya't ko amanaw, manuti sweldo iti may sabulan. Minimum lang ta Ngamno kaasin na kat mayat titaray iti negosyo. Nayunak to. Siya kundi alain yung manaw. Kaya't kulaunay. Ngamistein ka, no bilang. Ay no, okay lang kanyak manong. Tinapatag, kitad na pagtrabahwak. Ibagak to nga rod ken ni Manang Mumunika. Tapno saanan nga agbiro kiti sa bali. Nakita akin na sarita na kani Manong Arnold, idi adda tayo ije balayda. Uwan bakit? Anya imbaga na kang kangay. Agtrabahwak iti farm da inton umay abulan, bakit? Ay hinawaw, asino tinang ibaga kang kaamabalin mo ti agtrabaho ijay? Desisyon ko mo't, bakit? Agsaludsud ka pa'y matkanyak Di ka agdisdesisyon asi kalaang. Nang runa pa'y kat maditi pa nagsasao ni Manang Monica kanyak itay. Anya timbaga na king kaya. Imbagak laang mat apagadalan na dagiti kaanakan na. Taadong mat kwartada. Ngam pagpanunutak pa'y kunanaki din. Ay nawaw, apay ngamin nga ipasam ti responsibilidad ta, kadagiti anak ta. Narigat kit di amasit ganda di ama ng Monica Bimak nang laang. Kastamot tanti ipakpakita na. Di na panunutan nga awan anak ta. Asinot namnamaan da nga mga sikaso kadakwada nga agasawa no kumapsot dangay. At damot kwartada. Kabailan da timang tangdan iti uray mano a caregiver no kayat da. Hay basta, ibabawim da jay. Ibagam kini Manong Arnold nga adda sa bali a pagtrabahwam. Di mo man kontraan ti planok si ka Dolores. Agtrabaho aki jay, tapno da gastusin dagiti ubing.
Tapno saan tayo amang namnama ititulong ti sa bala tao. Ay saan? Siyak ti masurot. Ibabawim da jay kunakmanan. Agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Kumusta nga iti birthday ni Manang Mau? Agbabawi ak nga rod anapan anti Tasha. Ay nawaw, apay mat. Wan ata jak magustuhan ti panagsasauday di akabsat ko. Narigat paikit di amasitgan. Bimak ng laang, as jay matan ti ugalyan na. Nagpatulong ka kenkwana ay Wan, imbaga kapagadalan na ti kaanakan na, ngam agdwa-dwa ki din. Madlaw adi na kayat. Amangan no sa balay ti panagawat mo iti imbaga na. Talaga kit di nga imot da ah. Di da panunutan adumtang to ti aldaw alumakay kan bumakit da nga agasawa. Asino tinamnamaan da nga mga sikaso kadakwada ngay? Ay si kakidi mabalasan ka. At damot siguro plano da nga agasawa Adan to aldaw dagi jeng agasawa kung naktumat. Saan lang amay may sa ti aldaw? Di da mo ti mangibingay iti bindisyon anaawat da. Para makita ah. Urayam ngamin ti ibagada Madimot ngamin noon una am ida kaanakan. Saanin matuloy ti nagsaritaan ta, Arnold Lakay? Anya nagsaritaan ta bakit? Ti plano ta amang paadal kadagiti kakaanakan ta. Nay, apay ngay. Nagsaritaan ta mo't may papaniti da ita abanag. Plastik met gayam da akabsat ko. Tila istoryaan na may papan kadata. Anya? Makapadismaya ti tumulong iti tao akas jay ti galad na. Isut agkasapulan iti tulong, isupay tinatangsit. Kasla na singpot mo tikabsat mo no makisarsarita kanyak. Ay na agin-agin laang dayjay. Ay, makapaasar ket di Di na paymat ngamin urayan ti desisyon ti tao sakbay nga agsao. Anya ti marmaritis na ya. Di ta kano ammo ti mangibingay iti bendisyon a mauawat ta. Imot ta kano, ket awan met anak ta. Awan namnamaan ta ang mga sikaso kada tainton kumapsot ta. Ay, naglukon. Nagadupay ti istorya na kadagiti kakabagyan mi. Nagsakit ti ulok amang pampanunot lakay. Apay matakas ta tikabsat mo. Jakman amukan kwa na. Di na panunutan nga adumat ti sakripisyo ta. Tapno laang mapasaya at ta tibiyag ta. Imawag ni Manang Monica, kat saan da kano at tumulong. Wen tanadismayada iti naramid mo. Di ka man agsao, akas laamom ti mapaspasamak si Karandi. Asino ti maayatan at tumulong iti tao akas ken ka plastik. Mapan mo kit di marmaritis kadagiti kakabagyan nyo nga imot ti kapsat mo. Naa, Iso aday ta, imbis at tumulong da, hawanen tanadismayada ken ka. no di da kayat ti tumulong, di saan laang. Saan damot anam namaan nga agtrabaho kay Jay. Nakasarita ko ni Manong Arnold. Ibabawim ko na lang aruden. Awagak ni Manong Arnold. Ibagak nga agsapol kay ti sabali. Tadi mo kayat ti agtrabaho Jay. Ay nawa, nung nasakit tinaka mo kadakwada, di nakiramraman ta trabaho day jay. Siyak ti asawam. Kapsat ko ni Monica. Iso asyak nga ron ti agdesisyon para kang ka. Makamo kamot nga ron ngagtrabaho. Ano ka, Dolores? Apay akas ta tilangam. Ay, agparikutak nga ron ante. Ay nawaw, anyat pagparparikotam aya. Kwarta ti parikot mi ita. Narigat ti agpaadal iti kolehiyo ante. No saan ko mga minakas jay ti inaramid mo, di tumulong ko mati kabsat mo. Di man ipalagip day ante. Agraman ni Randy nga asawam, di mo pinalubusan nga agtrabaho iti farm damanang mo. Wan ata imot da mo lang. Ay na, kaanakan, iti kasta nga inaramid mo. Saan adamanang mo tinapukawan, da kayumot laeng iti asawam. Kaya't dagitan naktatag sardeng agiskwela. Ay nawaw, apay nga agsardang dangay. Tawanan ka no ti kwarta tayo. Isu nga rod ama kitang tangdan tatapno ada pagadal da. Kasano ko ma, kat kurang ti mait-itid ta akwarta kadakwada. Asino matisan asumadot no kastalaang. Kat, basol ko. Wen, basol mo. Naa, Basol mo. Tanong saan ka kumaanak ap-apa.
No saan mo dinadal ti plano ng agtrabaho iti farm dama ng Monica? Saan kuma mapasamak ti kastoy? Saan tayo kumaparikot ti kwarta? Awan basol ko. Basol dama ng Monica ah. Pangasim man. Di mo ipulagid iti sabali taam mong abasol mo med. Siyak gayam ti pabasulan day a Dolores. Abay, at damanan napasamak bakit? Parikot da ka nung arud ti kwarta. Awan trabaho daya. Ay, jak man mo. Basol matlaang ni Dolores ah. Di na pinalubusan nila kay na nga agtrabaho iti farm ta idi. Dinaibaga ni Dolores kanyak, kat adda ka no pagtrabahuan nila kay na. Ay, patpatsim mo ti ibagbaga day di akabsat ko lakay. Nasakit lang tinakam na kanyak. Iso akas jay ti naramid na. Imbes ada tayo tagtitinulong. Kasano nga agtitinulong tayo no addamat may sa managing bubukod. Agasam ngay. Nag-out of country gayam dagito yung agasawa. Asino manan bakit? Asino kumapay ngay, tikapsat ko nga imot ah. Ay nawaw, aging ga ka di ita? Kasla di mo mo't ammo tirigat ang nagdalaran da, tapno mapasayaad da ti biyag da. Hay basta, kagurak launay dagita at tao. Numadanon ti aldaw nga isuda ti agkasapulan. Di danam naman. Puston, agsardeng kan. Responsibilidad ta timang paadal ka dagit anak ta. Kita aman ti ladawan nga impos da. Kabailan da ti aggastos iti dakkel tapno makapasyar da iti abroad. Ngamno siyak ti agpatulong, awan pulos itid da. Saan nga inted ni Manang Monica ti kayat mo? Tadagas dagiti rumrumwar iting iwat mo. Sikat inang dismaya kadakwada. Ramanam day to'y Dolores. Chocolate mat day tan ti Tasha. Alaam tamay sa abar, taramanam. Anyat makunam. Naimas ka day. Naimas antay. Naggapuan day ti a chocolate. Inted ni Manang Mumunika. Ah, anya? Nagpasyar da kan lakay na ijay Japan. Kat day tati pasarabo da kanyak. Makapawan ganas mat antay. Ay na, si kaki di mo. Awan madlaw yu ay antay. Anya kumangay ti madlaw may. No maipapan iti out of country da. At the budget da. Ngam no maipapan kada kami. Uray piso. Awan may tulong da. Ay, mangrugi ka man ako na kung kaanakan. Nabayagan day ta nga isyo. Ag-move on ka kadimutan. Responsibilidad yaw ti mang paadal ka dagiti anak yaw. Di yun namnamaan ti kwarta, ti sabali ataaw. Mga laaksamot iti babaunan ta alakay. Si Kaman, Tapno addaman aglaba, agluto kan agdalos matlaang. mabalin na tamat bakit? Uray may salaang ah. Wala kay, may salaang ti alaang. Una, tanapig sa tapay mo. Amok day talakay. May salaang tapno adda katulungak dito'y balay. Un kaya, planok mo ti agnayon iti negosyo. Anya manan a negosyo, tinapanunot mo. Poultry farm kuma. Mabalin mo't lakay, tapno makaurnong tamulaang. Agurnong ta iti ibayad ta iti caregiver ang mga sikaso kadata, inton lumakay kan bumakit ta. Tapno awan maibagbaga ti kabsat ko. Isong agmamalas tayo, takas ta ngamin tug ugalyom. Naa, anyat basol ko aya. Nakitak timpos mo iti Facebook. Ure di mo ibaga. Amuklatan at ikabsat mo, tipat patamaam. Ay nawaw. Awan mat di nakamat ko anagan iti dayjay apos ko kat. Kan may sa shared post lang mat dayjay. Idilit mo day japos mo na eh. Saan man akum kumpormi ti mapampanunot mo nga aramidan? Apay ko mga aramidak ti kayat mo. Kat Facebook ko mat dayjay. Natangsit ka ah. Saan aga po tagul ulimak ni manang mo? Kat kastamat yung ta aramidam. Kita am ti mapaspasamak iti biyag tayo ita. Da tayo ta agrigrigat. Isuda a pirpirjam ti mayat ti biyag na. Nagapa kayo kanumad kin nila kay Mau. Wan ata nagadumat ti ibagbaga dayjay arande. Agmamalas kami kanuga po iti ugali. Ay wun, nakitak timpos mo iti Facebook. Dakas tikas jay kaanakan. Ay nawaw. Siyak pay gaya man ti dakas ita antay.
Agpakumbaba ka ngamin kaanakan. Naglawag asikat ti ayan tibid daw. Anya? Kita kat agraman asawam kontraan nakamutan. Jak amo no anyat naknakanday di atao ante. Masiksikuran lakit di dayjay iti aramidom. Ipadas mo ti agpakumbaba ken kontrolem tingiwat mo. Di ka agbalin at arabita tapno maliklikan ti apa. Naa? Ipadas mo nga aramiden ti imbaga kaanakan. Tapno malaganan kamutlaeng. Kunak tumet. Si kaday tama ng Monica. Dolores, Ni manang met. Di nakadi mailasen. kimutong kamot ngaming. Gagangay na amanang. Gagangay ti kanayon ama is-stress. Sa dino tinagkapwam ngay. Kinasaritak ti anak ti kumarek. Agaplayak kumaababaunan da. Ngamadang maggaya man na alada. Agsapsapol ka iti pagtrabahwam? Wan manang. Tapno adagastusan dagiti anak ko. Agsapsapol kami ken lakay ko iti babaunan, ading ko. Ken kasapulan ni lakay ko ti agtrabaho iti poultry farm me. No awan pa'y naalayaw. Da kami latan ti alaan nyo manang. Amangan mo't no. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak nga agreklamo manang. Talaga laang akasapulan mi ti trabaho ita. Mala, sumurot ka pengarod kada kami tamang restaurant tayo. Ituloy tayo ti agsasarita kalpasan ti panangan tayo. Kumusta ngay? Naka-apply ka kadimatlaag? Saan lakay? Adda kanumot na alada. Nay, kasano nga rudon day tangay? Ngam nakasaritak da manong Arnold kini manang Monica itay. Ay nawa, amangan mo't no inapam manen ida. Saan lakay? Naibaga ni manang ano kayat takano kat agtrabaho ta adwa iti ayanda. Adda gayam poultry farm da. Agpaisaw, bakit? Wan lakay. Kaano nga rod amang rugita ngay? Mapantay iti ayanda inton bigat ta isuro da ti aramiden ta. Okay, masapat ang rod inton bigat. Saan tan asayangan da ito agundaway, bakit? Agyaman kami iti naimas a merienda manang Monica. Awan anyaman na, ading ko. Kaya't kumatlaan nga alaan da iti agundaway tapno akid daw iti pamakawan keng ka manang. Pasensya kan akadag iti dakas anay isawsawang ko. Awan kanyak day jayan. Napakawan na kun manang. Wen, nabayag mo tunday jay. Tinapatag kat naka-Ameris ka. Agyaman aklaunay amanang. Agyaman ak tauray dakasak idi kat inikan na kami kinilakay ko iti trabaho. Aggagat kayo mat ngamin. Tapno mapasaya at yu ti biyagyo. Kan tapno maipaayo dagiti masapsapol dagiti anak yo. Wan manang, kasta ti aramiden mi. Ay nawaw! Kas parentes, responsibilidad tayo nga ipaay ti masapsapol dagiti anak tayo. Iso nga agagat tayo kuma. Saan lang ati mangnamnama iti tulong ti kabagyan tayo ti aramiden tayo. Agagat tayo kitdi, tapno ag progreso ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagsweldo kayo ka din, charito lakay. Wan, bakit? Muti nga rodan ti sweldo. Dahito lang ti paduling ko kang kaa. Ay nawaw, apay at 3,000 laang.
Siyak ti babae, siyak ti mangibad budget iti kwarta tayo. Ang mga nuinton madamdama kat kumkumpormi man ti gatangam ditan. Gatangek ano amok akasapulan tayo. Ay, saan? Siya akong ti mangidulin iti dagduma. Itad mo ti buo asweldom kanyak, no? Ang mga nuawan pa'y makalawas kat maibos manayin. Ang mumot a construction worker lang ti asawam Adela. Awanin ti ado pa'y asao. Itad mo ti buo asweldom, no di mo kayat nga agapatak. Anya? Nakaumay ka mo't Adela anak kaw. Awan aramidan, wano papanan nyo itananang? Awan mo't kit day, apay kuma, ipaawir ko kumati apuyo nanang. Papanamanan aya, adda na patig apag nami itigayim ko nanang. Ay nawao, kita tamangan no pag-shopping mo manan ti sweldo nila kay mo. Nagsweldo da idi kalman ka. Anya kumatidakas na ngay no ag-shopping mo da tao nanang. Siyak mo't ti asawa ni Charito ka. Adda karbangak iti kwarta ti asawak. Wan ngam no saan yu akasapulan, saan mo kumaagatangan, tapno saan asayang ti kwarta. Alangan mo't agumatangak iti saan mi akasapulan nanang. Ay naanak ko, di mo man naawatan nun ti kayat ko asawan. Mala, mutuyin ti apok, amangan no anya pa'y ti papananda ito'y asaritaan. Good morning, Mari Brenda. Anyat kayat asawon ti kasta apanagisem mo, Mare Adela? Awan aramidam ita, Mare. Apay ko, Mare. Ag-shopping taman mo't. Naka-sale da ijay mall itakot. Isugayam amayat ti isem mo. Nagsweldo man gaya man nila kay mo. Isu nga adda pag-shopping mo. Un, Mare. Mala, agpilis kanta ag-mall taman mo't. Pasensya kan, Mare. Ngam awan mo't pag-shopping ko. Ay, nawaw. Ti sweldo nila kay mo nga eh. Adda sweldo nila kay. Ngam para kadagiti masapsapol mi dayjay, Mare. Saan apang shopping? Ay na, Mare, saan mo't adakas ti ag-shopping? Uray sagpaminsan lang. Saan adakes? Ngam awan mo't budget mi, Mare. Okay. Sige, agpatuloy ak nga rudan. No di mo kaya ti sumurot kanyak, Mare. Inton maminsan tun agan anad ka, Mare. Adda maggayam ti apo ko ta dito'y balay, Mary, bakat. Impaaw-awir ni Adela, lakay. Ay nawaw, sa di naman tinapananday diyang Adela aya. Tsaka mo lakay. Amangan no ag-shopping manan Ag-shopping? Amumot day di atao. Kas labak nang no makaigam iti kwarta. Pag-shopping naman ang tisweldo nila kay na. Siguro Ay, tsaka mo lakay. Talaga dahi tanga anak mo. Ipagarup ng samot a CEO ti asawa na. Narigat mo't nga ro da kasarsarita. Lukas tangad da maibagakan kwa na. Agkalintagan pa'y lang aming. Di mo't maasyan kin lakay na. Amo na anarigat ti trabaho dagiti construction worker. Ngam tila da paggasgastosan na. Anyaman dagiti nyawid mo. Ginatang ko abado tayo lakay. Ay nawa, nag-shopping ka man ay. Tapno adamot baro akawas tayo Si kakit di mo't. Oo na yan, bakit? Imbes nga urnungan ti kwarta tayo. Di ka madanagan, ta 50% off da kita lakay. Nakatipid tayo. Patsimad dahi ta 50% off. Nakasale da nga rod. Sa anak mo't agumatangkit no awan discount. 50% off kunada ngam nanginalat tama. Ipadas mo man kit di dagitoy, no umanay mo laang kan ka. Saan Apa yun? Kukuha mo kita ginagatang mo. Makapasakit kamot itirik na. Kasano ko mga isuot ko dagitoy, kat ginatang ko nga rod aparakan ka. Tilagat gatangam, kat manulaang mo ti suswildwak iti makalawas. Makimisa ka itawon, no? Makimisa ka, anya kumapay. Kasta tibadom ang makimisa. Adda ka di parikot, nailabamot da ito Apay ngamin adi mo kayat nga isuot ti ginatang ko abadom. Saan ko kasapulan da jay? Di ka pa'y agyaman ta na panunot ko ti gimatang iti paraken ka. Ay na bakit, sayang laing ti kwarta iti kastang aramidam. Ay nawaw,
Iso nga rod nga isuot mo, tapno saan asayang tikwarta nga inggatang ko. Dahita ti jacket yung ka. Naggastos ka kat kaslabak nang ka. Tapno ibagakan ka. Uray saan tayo abak nang, kabailan tayo ti gumatang iti baro abado tayo anya. Di mo nga min napada si trabaho. Iso analakalaan king ka ti mangigastos ti kwarta. Anya? Di mo ipilit ti kahit mo. Taday ito'y ti kahit ko nga isuot. Hay, makamu ka man langan. Nagrigat ka kasarsarita. Addaman madlaw ko kada kayong agasawa, Mari Adela. Anya day tamadlaw mo, Mari Brenda. Kasla saan kayong agsarsarita kinila kay mo, Mari? Nagapa kayo kadi? Uwan, Mari. Nasakit tinakam na kanya. Ay nawaw, apay kanumot, Mari. Uwan tagimatangak iti baro abado mi. Isumot lagayam, ah. Kita ang tiginatang ko, Mari. Oh. Bagay ko, saan na ya? Bagay mo, ngamno saan nga imanugot nila kay mo, di kalata ko man gimatang, Mare. Imut kit di day je acharito. Ay na, Mare, nuda tayo amarigrigat, masapul nga agtipid tayo. Nang runa kat simple atao mat tinaasawa tayo. Saan a CEO? Mapan kami iti ayandana ng italakay. Apay, Jay. Awan mat kit de. Sarungkaran milaang mat ida. Anya nga oras ti panagawid yo. Malum to siguro lakay. Di kay marabyan ha. Awan trabahom ita. Awan, aginanak pa ilang. Apay ka din. Amangan no adda mangi deliver iti parcel ko itang aldaw. Parcel. Adda in-order ko iti online. Pakireceive mo tulatan no umay da i-deliver. Anya? Ay nawa. Anya man ti in-order mo aya. Basta ka sa pulak dayjay. May salaang magkit di. Sige, tagrubat kami. Makaamu ka matan dito'y balay, ah? Ah, ay, oo na yan. Sak manggaya man ti pagbayaran na. Kasangay yugayam intun umay alawas tatang. Wan mat nga men, adila anak ka. Anyat plano yung ay. Agluto tayo iti pansit. Kaya nagparty tayo iti native amanok. Ay nawaw, day talaang tatang. Wala, tawan mat budget tayo. Da kamin kini Charito ti makaamu iti lechon baboy, tatang. Ay, ne, sana anak ko. Espesyal nga aldaw yu dayjay. Masapol nga espesyal mat ati pagsasangwan tayo. Wala, ngamnakal mat ti gastos no gumatang kayo iti lechon baboy. Kaibagbagak laeng, ada kamin kini Charito ti makaamu. Pangalaan ko manila kayo mo iti kwarta. Kat makitagtagad laang mat. Adda kwarta na dayjay tatang. Awan pagdanagan nyo. Ay, kita ma. Di ka agin babak lang ta saan a CEO ta asawam Adela anak ka. No anya ti imbaga, takderak tatang. Da kamin kinila kay ko ti makaamu iti lechon baboy apag sasangwan tayo inton birthday yo. Anya jay lechon baboy amang mangag ko, Adela anak ka. Lechon baboy para iti kasangay ni tatang nanang. Ay nawaw, di mo ibaga gumatang ka iti lechon baboy. Iso ti planok nanang. Ay, di ka man nagar-aramay danak ko. Awan mo't siguro ti dakes di ta nanang. Ipalagip ko laeng construction worker ti asawam. Saan a CEO? Amok mat day ta nanang. Oh, amumot lagayam. Apay asaan ka nga agtipid. Nanang, maminsan laeng mat iti makatawon nga ag-birthday ni tatang. Ti native amanok ti parchen tayo. Iti anya agapong aggastos kayo iti dakkal para lang iti lechon babaw. Apay, dagiti laeng kadibak ng atat tao te. Ay sosarakaw, di mon ikalintigan ti kinagastaduram kuna manan. Rombang na laeng agbalin tayo a praktikal. Nanang, napagsaritaan min kinitatang ti may papan iti lechon baboy. Pasensya kan, Amare. Busy ak ngamin itay. Okay laeng, Mari Brenda. Si kakit di mo. Anyat gagaram, Mare. Salud-sudat ko man, no adala ko ti kabsat mo a lechon baboy, Mare. Lechon baboy. Wen, Mare, para iti kasangay ni tatang ko. Mano nga tatikas jay? Depende iti size na, Amare. Mano ti kalakaan, Mare? Adda 10,000. Ngam saan adakkel Okay lang, Mare. Basta adda. Para mo't kinitatang. Adda kwartam aya.
Adda sweldo nila kay kumare. Anya? Kasangay ni tatang Inton umay alawas, lakay. Kat, Imbagak ada tati makaamu iti lechon na pagsasangwan tayo. manutilitsyon manok itaya. Saan a lechon manok ti inkarik kadakwada? Anya nga rod. Buo a lechon baboy, lakay. Anya? Di bali, tama minsan laeng met iti makatawon. Ay sus, matalimo daw ako ni tikas tayo mapaspasamak. Sa anak pail anak ka move on iti dayta a parcel mo. Ita, adda man ang paggastusan tayo. Nagkariak nga rod kini tatang. 10K laeng mo, lakay. Makapa-stress ka, Adela. Kas kalabak nang iti kas tangararamidan. Amom lang arudan na siya klang tagtrabaho para iti pamilyata. Gastos ka ba lang matagastos? Naan ano ka manong charito? Kaslada na ka-stressam. May stress sa klaunay ta asawak. Apay ni Mari Adela. Wen takayat na gumatang kami iti lechon para iti kasangay ni tatang. Naimbag kumaan lechon manok. Saan tabuo lechon baboy kanupay? Aywan, nagsaludsod kanyak idi napalabas ng aldaw. Naglablabasan da siya tao. Feeling asawa ti CEO naggasgastos. Day tamot ti Jack kayat iti kumarek. Di na amo ti agtipid. Talaga makapa-stress ti kasta nga asawa manong. Launay Nukwa manong, kontra ang ngamen. Tapno di na panunutan, husto lang ti kasta nga aramiden na. Kita amot Mari Adela. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Mari Brenda. Di ka aglablabes, Mare. Anya? No makitkitak nila kay mo, kat madlaw ang masiksikuran. Nagistorya man ang tiloko kan kanya. Uray saan nga agistorya nila kay mo, kat madlaw ko, Mare. Sursuruam nga minti agtipid Di ka ag-feeling asawa ti CEO, Mare. Feeling asawa ti CEO nga ibagbagam mo. Wan ata kaslabak nang ka. Kumkumpurmi ama pampanunot mo apaggastusan. Anya kumaita, kat kwartamot nila kay kuday jay. Asino tinangibagakan ka nga istoryaan na kini Mari Brenda si Kacharito, Sinong batak lang ti saludsod na, bakit? No di mo kayat agastusan ti kasangay ni tatang. O di saan laang, nakaimimot kalaunay mo. Kontrole mamatang iwat mo, ta nakaturog ti ubeng. Makaparurod kayo mat. Feeling asawa ti CEO kun kunakit din ti kumari kanya. May parbang ayamat ti kasjay. Agtipid ka kumama ngamin, bakit? Maminsan pa'y nga agistorya ka kin ni Mari Brenda makita. Saanan matuloy ti lechon baboy nanang, tatang. Okay lang, mat anak ko. Adamo native manok. Isupay laang ti parchen tayo Makapaasar to mga mindaya at charito. Di mo pabasulan nila kay mo, anak ko. Kasano, kat imimutan da kayo mat adadakkel ko. Ay na anak ko, maawatan tayo takas jay matitrabaho na. Narigat nga tati makikonstruksyon. Dahil ta kumati panunutam, anak ko. Kaasyam, ta asawam. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, charito anak ko. Ada ka di masapol yun, nanang. Umay kayon to, ano kasangay ni tatang yaw. Makitan to man, nanang. Ay saan umay kayo, tapno kumpleto tayo. Aglangan ka pa ilaang ititrabaho. Uwen, nanang. Di ka madanagan, tawan sakit tinakamikan ka. No may papan itilitsyon baboy, kapanunutan ni Adela dayjay. Saan kami adumaw dawat iti anyaman para iti birthday ni tatang yaw? Amok mo't kit di dayta, nanang. Nasaya at mat nga raw no kasta. Amangan no sa bali manen ti imbagbaga ti anak kukun ka. Lechon manok lang, di ka bagalak agatangin, nanang. Ay saanen, ado ti native amanok me, iso ti parchintay Makitam, tilangan nila kay mo, Adela, anak ko. Sa anak abulsek, tapno jak makita tatang. Ay, nawaw. Makikita mo't gayam ka. Apay, adi mo kaasyan ti asawa. Ne, anya manen ti kayat yung asawan aya. Agtipid ka, anak ko. Saan kat aday ta aggastos ti paglaingam? Kitam nila kay mo. Kimutungan, iti katatrabaho na. Basol ko nga rod no kimutong tatang.
Ti kayat ko asawan, kat ikam iti importansya ti kwarta nga iyaw-awat na ken ka. I-budget mo ang saya ti kwarta yaw. Saan mo agastusin ka nagiti bambanag ngawan ka sa iskan na. Ah? No kayat mo ang makaunong kayo nga agasawa. Agbalin ka a responsable anak ko. Aramidam ti maiparbang. Maiparbang nga rod asar saritaan nak iti kumare. Sika ti ayan ti bidyaw. Iso asi ka nga ron ti agpakumbaba anak ko. Kaasyam ka din nila kayo mo kunak manan. Anya? No da iyawat na akwarta keng ka. Urnungam. No kabailam ti agnegosyo. Pagpuunam kit ti kwarta nga impadulin na keng ka. Laglagi pam, asan atong galbiag. Kat napigsa nila kay mo nga agtrabaho iti construction. Lakay, awan ka di ti pangusaram iti tangdan mo. Awan pa'y mutkit de. Apay ka de. Adda ko mapangusara. No manugot ka Anyaman ti katang maya. Pagpuunak lakay. Ha? Agnegosyo ka? Wen, igatang ko iti wagwag nga ilako. Isupay mo't ano adda maganan siya. Itaman pa yan na panunot mo ti kasta. Husto tinaibagan ni tatang kanyak. Saan atong palbiag kat makatrabaho ka iti konstruksyon. Iso nga itapay laeng akabailam, agurnong tayon. Pasensyakan ka dagiti na isawsawang ko kan ka alakay. Siyak ti ayan ti bidot. Nagbalinak agastadura. Ay na, agyaman na klaunay. Tanakamiris ka matlangan, bakit? Lukas ta kumakanayon, di awang kuman, di pagsakitan ti ulo. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti kwartaan nagrigatan ti asawam. Di mo gastusan iti awan kas-eskan na abambanag. Urnungam kit di para iti napintas a masakbayan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kat, sa dino ngayon ti ayan ni Jobert itamare matet. Nagawid ije balay da amare. Naimbag ano bagbagaan ni nanang na. Ay na mare, uray anyat aramidin ni Jobert. Imposible abagbagaan ni nanang na dayjay. Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? Uray saanan nga agpakpakita kada kami mare. Sapay adda anak yu. Siya kunti makaamo iti anak me. Isumot laang asaan ang makadesisyon ni Robert iti bukod na. Masapol nga adda ni nanang na. Ibagam ata agsustento lat na. Pangalaan na kuma iti sustinto na, katawan mo nga ro trabaho na mare. Useless day a lalaki. No kaano met nga addan anak yu, si madot met. Nagagat met day idi awan pa'y anak yu. Pamarang na lang day mare. Agin gagagat tapno laang saan ko apanawan. Dito'y balayo mo't gaya, mahinti pagnanaidan ni Jobert kabagays. Makabulan na dito yun kabagays. Ay nawaw, apay mo't apinanawan na ta ginana kabagays. Una, tanakang yung ngiwat ka no ni bakit na. Anya, Isumat ti istorya ti kaanakam kanya. amangan mo't no day naramid na asan na gustuhan ni bakit na. Ay, jakam mo kabagays. Sana kun nga interesado no may papan iti day taabanag. Ibagam iti anak mo, taagawid iti ayan ti aginana. No dadida nagkinawatan nga agasawa.
Maala pa'y dayta, itinasaya at asalitaan. Ay, sana kaya ti anak ko ti agawid ijay kabagays. Kasta nga rudain, panawan na ta ginana. Si kakit dimot kabagis. Natural. Agawid dito'y balay tasyak ti inana. Asino ay ati pagkamangan dagiti anak tayo no adda parikot da. Da tayo adadakkel da. Sana ya. Happy Mother's Day, Mari Matet. Agyaman nak, Mare. Nakita ti shared post mo iti Facebook. May papan iti useless nga asawa. Para kadagiti amma, adida amot responsibilidad da dayjay, Mare. Ang mga numapasagidan ti katugang Mare. At damutan kan kwa na amare. Numapasagidan, kayat asawan dayta para kadakwada dayjay a post. Sa bagay, pudnumat di ti kapsyon mo. Narigat nga agpaiso ti maadaan iti asawa. Adi nakabailan ti agdesisyon iti bukod na. Ken, sadot pay. Useless kan sakit ti ulo ti ipaay ti tao akasta Mare. At least ita apim manaw, awanan pagsakitan ti ulok, Mare. Madlaw kong arod Mare. Medyo limukmag ka. Kan blooming ka ita. Wen ata makarelax tamet, uray kaskasano, Mare. Saan da kayo akinuntak ti pamilya ni Jobert? Lumanabas da nga agi na dito'y balay idi na minsan ka. Saan apulos, Mare? Awan bibiyang dagijay kada kami, iti anak ko. Nakita yu ti shared post ni Matet, nanang. Ay nawaw. Anya shared post na anak ka. I-search yu tinagan na, tapno makita yu, nanang. Diyak maguston ti kapsyon na akas jaya. Madlaw ada tao ti paspasagitan na. Kita man ti ibagbaga manakaw. Mabitlaang ti search ko, nanang. Kumporme mo ti ipupos da ya babae. Dahita nga rod, nanang. Ibabay na pa yun da tao. Kunamlan asino a perfecto mo. At dahita, nanang. Basahin yu ti kapsyon na. Nariga ti maaddaan iti useless nga asawa nga awan sarili a desisyon na. Ken awan plano na para iti pamilya na. Ay nawaw, apaya kastamot ti ipupos da ya babae. Aguray ka man tagkomenta kiti post na. Marmaruam dahita Hello, Matet. Anyat masapul yu, ante. I-delete mo man da nga inpost mo. Anyat ko na yu, ante. Saan kay amangag? I-delete mo da inpost mo. No di mo kayat amapanak di tabalaya. Ay nawaw, saan para kada kayo dayjay apos, ante? Para iti anak yu dayjay. Talaga adi kag pampanunutan niya. Tasyak pay, ti saan nga pampanunot ita? Pudno mag. Ay na, ante. Dayta anak yu ti ayan ti parikot. Apay ngamin nga apektado kayo aya. Natural. Siya tinana. Asinaw tinamnamaam apagpatulungan ki anak aya. Siyempre, kadagi tinaganak da. At dan iti husto nga idat ti anak yu, ante. Bagbagan nyo kiti ngamin, tapno urnusan na matan ti biyag na. Di nakisuraw si kamatay. I-delete mo day apos mo. No di mo kayat nga ipus ka. Ha? Saan asyak ti kalabanaw? Inpost na kati katugang Mare. In-screenshot na ti post mo iti Facebook. Nakita nga rod dayjay, Mare. Nagturad mo day akatugangam. Na-trigger manan iso akasta. Saan nga agpaabak dayjay, Mare? Asino kumangamin ti pagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kun nakit din iti post na. Ada nag-comment, Mare. Awan pa'y Mare. Intun madamdama pa'y siguro. Apay ngamin akanunungan na tibidot ti anak na. Siyak pa'y kit di tipos na. Wan nga rod imbes ada kayo lang ang kini Jobert ti adda di na nagkinaawatan. Nainayon kit din ti katugangam. Pabida mo't amay saa. Ay, anyan ti kasta Mare. Agmamalas ka mag. Malas ka iti asawa. Malas manun iti katugangan. Imawag nga rod ni nanang na kanya. Kaya't da nga idilit ko timpus ko. Imawag pa'y gayam kan ka. Apektado dalaunay iso akasta Mare. Para makita ano asino ti maibabain. Ipagaruk da siguro akabutong ko ida. No idi kat nagululi makak saanan ita, Mare.
Apay nga impos mo ti manugang mo sika, Lolita. Wan tagin tuturod day ang manugang ko, kabagays. Agul uli magtupay ni Jobert. Day tangarog, agul ulimag ni Jubert. Iso anaturod day jay amatay. Ay nawaw. Ang mga nagul uli ni Jobert. Ngamen, amo na nga adabat lang bidot na. Di mo latan pakibyangan tar aramidak para iti anak ka. Asino ko matipagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kung kulang pa itipos mo. Pudnumag kabagays. No adda parikaut dagiti anak tayo. Kat masapul at tulungan tayo ida. Kiss to kiss basis, ako nada kabagis. No kasta nga apat agasawa, saan tayo na makibiyang? No kasta ti kapanunutam sa bali akmed kabagays. Tulungak ati anak ko, aginggat kabaulak. Di mo ka din nabasa ti comment da itipos mo kabagis? Mamas boy ka no tanak mo. Sika bait, konsentidor ka nga ina. Panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Awan bibiyang ka. Agsarita taman ka na kan Jobert. May papanitan niya ang kalaryong. May papan iti parikot yung agasawa. Hindi pa'y akayat ka makasarita. Ngamdak kayat amang ngagninanang mo ti bagakin ka. Ta sigurado akong train naman ay. Anya ti bagayo ay ang angkal. Di ka kumaagdipindar iti inam ka anakan. Anyat kaya't yung asawan. Agdesisyon ka iti bukod mo. No adda parikot mo, sulbarem asikalaeng. Madingamin no makibiyang ni nanang mo. Kat apamot day ta tagasawa. Ni angkal mo't inak mo't day jay. Saan adakris no agpatulong akin kwa na? Anya. Kasta timbaga ni Uncle mo kan ka? Una lang. Ay nawaw, talaga ang manakibiyang daya at tao Masarak nga rod nanang. Ay di mo patpat yun ni Uncle mo, tawan am mo daya at tao. Uy nanang. Anya ko mga minti am muna no may papan iti kakastoy abanag, kat awan met anak na, awan manugang na. Nakunayo pa'y nanang. Nagsasaw. Kunamlan asino. No adda ibagbaga na kan ka, di mo latan ni kaskaso. May samot dayjay asaan amakaw awat, ha? Nakita ka nagturong ni Kapitan Ijay Balayo itay bigat, mare mate. Napan ijay balay mare. Ada napatag nga imbaga na kanya. Anya ti imbaga na, mare? Nagreklamo kanu ti katugangak. Anya? Pudno day ta mare. Ay nawaw, talaga nga inaramid na ti impose na iti Facebook nga agkita kayo ijay barangay hall. Uwan mare. Agsasarita kami kanu inton Martes. Ay, una yun day ta akatugangam. Kasano amasuruan jay anak na, nukasta ti aramid na. Isumatan ti makiap-apakan ka. Kaslaawan nga rod panunot na. Inap-apa na kalangaruden iti social media. Ipabarangay na kapay. Para makita mare. Ipagarup na siguro. Akabuteng ko ida. Di na pampanunutan asikat ti aggas-gastos para iti anak yu kini Jobert nga apo na. Ha? Awan mo't ngamin bibiyang na dayjay iti apo ko na mare. Ay, nagmalas matan ti kasta, mare. Malas ka iti asawa. Malas ka manen iti katugangan. Double kill, mare. Lolita, usarim mamit ta utak mo. No imay ka ditoy tapno umay nakapaan. Nasaysaya at no agawid kalaengan, kabagays. Pudno ka di tinadamag ka. Impabarangay mo ti manugang mo. Wan, pudno day ta. Adda ka di parikaw. Tasika pa'y laang dagdemanda. Una, tap-apaan nakit din iti Facebook. Kasadaw, katpos kamot ngamin apos. Katsika, apay aman nakibiyang kalaunay mag... Agpadpada kayong agina. Protektarak ni Jobert kaanak ko day jay. Jack amo kada kayong agina. Ibirbirok yun ti pakaibabainan niyaw. Agkapi ka, Jobert, anak ka. Agyaman aklaw ni nanang. Mapantay jay barangay hall ita, Apay jay. Ay nawaw, di mo't imbagakan ka nga idimandak ni bakit mo. Itang agsasarita tayo nanang. Wan, tapno agbuteng manday ya babae. Nakatangtang sitlaunay ka. Mala, mapantayo man. Kita ka no saan nga agbainday jay kini Kapitan. Para makita
no pagpatinggaan ti kinaturod na. Alao kun ti anak ko, Marisali. Nakaturog ti anak mo, Mare. Sige, agtugaw ka pa'y, tagistorya taman. Agyaman naklaunay taadda kaan na ayat at tumultulong kanyak, Mare. Gapot at tinulungan dakmet dagiti dadakkel mo, idi si bibiyag dapay. Oh, kumusta nga'y gayam tilakad mo? Nasaya at mat, Mare. Anya nga'y tinagsasaritaan nyo. Isuda ti nakangeg kin ni Kapitan, Mare. Ha? Agpaiso, Mare? Wan, Mare. Binagbagaan ida ni Kapitan. Naibagapay ni Kapitan amang ted iti sustento ni Jobert. Ay, nasaya at nga rod ano isuda tinasermonan. Di da ngamin aklunan ti biddot dakot, Mare. Pudno ka day, sinirmunan da kayo ni Kapitan. Anya ko matibibiyang mo. Da kayo tinagreklamo, ngam da kayo tinasermunan. Anya nagasatyo. Saan lang amay may sa ti aldaw? Addan to aldaw day ki amatay. Ay na, kabagis. Agnakam ka kumamitay. Sana may parbang ang makiap-apa ka itimanugang mang. Saan na may parbang? Kano yung babainda kami nga agi na ijay barangay hall itay? Apay manin apabasulim timanugang mo. Kat desisyon mo matagreklamo. Basta, kagurak launay day ki babae. Amom kabagis, kamalingamin ti kasta ka panunutam. Ni Jobert nga anak mo ti lalaki. Iso ti padre ti pamilya. Iso arumbang laang agpakalalaki da itoy. Bayam nga desisyon iti bukod na. Kag, anya nga ro ti serserbik nga ina, no saan ko atulungan ti anak kaw? Tulungan latay da, no kasapulan da ti tulong baw. Ngem no kasta nga dala ang di da nagkinawatan nga gasawa. Ibagam apagsaritaan da adwa. Di kan makibiyang kabagis. Adda dito yan amin amurang mo. Ha? Ay na mo. Anyat ket lo asawa na nang. Agawid kan ija balayaw. Ha? Api apagawidin na kijay ngay. Una, tapno makapagsarita kayo kan ni bakag mo. Ni nanang mo't. Apaan nakladya sigurado. Agkid daw ka iti pamakawan na. Si kalatan ti agpakumbaba anak ko. Diyak kayatin ti makibiyang iti apa yung agasawa. Di naktulungan nanang. Adda aklaang iti malikodam. Tumulungak no talaga ka sa pulan. Ngam no may papan iti apa yung agasawa. Sana ang anak ko. Anya? Kunaklakit din o asino ti bisita. Si ka magayam, Jobert. Wen bakit? Nagawid akon. Ay nawaw, asino tinangibagakang kang agawid ka pailang ditoy? Asino tinangibagakang kang adda karbangam iti daytoy abalay? Sorry bakit? Pakawanan nak kuma. Agawid ka iti balayo. Pimanaw ka nga rudan, agsubli ka pailang manan. Anya? Diyak kaya't amakita ti panagrupropam ditoy Bakit? Saan mo't kumakasta Agsubli kay ti ayan ti inam kunak. Narigatan. Amang ano addaman ng pagapaan ta kat matrigger ni nanang mo. Amang ano ipus na ti rupak iti Facebook. Weno saan? Amang ano ipabarangay nakmanan. Please mo ito na bakit? Hay, nakapangedeng akon. Kat saanan nga agbaliw dayta? Saan kan welcome iti daytoy abalay? Nay, apay ang nagsubli ka, Jupert. Sana ka nun awil kami dyan, nanang. Anya? Kagura nakta asawak. Na, kasano nga rudin dayta? Diyan ka mo, nanang. No ipilit ko tag na ijay. Amangan no ibaga ng agraramanak. Nang runakit balay dagiti dadakkel na dayjay. Imbagam kumakan kwa na, asikat illegal nga asawa. Kagura nak nga ron, nanang. Uraan niya ti bagbagak. Saan adumngag ni matet kanyak. Nakababain lang ka dagiti karoba. No kasta, isina nakangarutan? Siguro, nanang. Kasta unay nga ungat na kanyak. Ay saan amabalinti kasta Anya pa'y nga ron ngay. Kit nakapangedengin ti asawak, nanang. Kunakman no nagawid din ni Jobert ije balayda. Saan ka nung arud a welcome ijay kabagays? Ay nawaw, adyat kahit mo asawan kabagis. Isinadamutan ti ka anakam kabagays. Dayta kabin kahit. Basol ko nga raw. Basol mo Oh, dagduma mapabasol. Darasodos kan tumit kaming. Anya? No saan mo mga inap-apat ti manugang mo? Saan na kumaapanawan ti anak mo?
Adda mo laang basol ni Matet, kabagis. Ngam oran niya pa'y taramidam. Si katiga pula no apay ang nagsinada. Si kati makagapo no apay asan akayat ni Matet nga gawid ni Jobert Ijay. Si kamit lang tinangdadahil iti pamilya ti anak mo. Ay agtanang kamanmut kabagis. Ni Jobert Mike, saan nga agpampanunot? Talaga nga ginakayaw. Like mother, like son. Nagbalbaliw kayo madadwa. Di yu ibabain ti pamilya tayo. Ay nawaw! Kas naganak, datayo kumati tumulong kan mang salaknib kadagiti anak tayo. Ngamkit di, amuan tayo kumati limitasyon. Amangan ngamin no ti ipagarup tayo atulong kadakwada, kat isugaya man ti pakadadaelan ti pamilya a binukalda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Simbang pat ka maggayaman, bakit? Kasangsangput ko laang lakay. Nagatang mo ka dimot laang tigagaram iti sentro? Un lakay, kumpleto. Nasayat man no kasta. Tapnosan ka nga agsubli-subli iti sentro. Sayang tiplete. Ngimina pa'y samot tiplete ita. Ngimina tanangina pa'y mati krudo. Ngumina amin nun. Ngumtisweldo tayo. Saan mo ti naman ayunan? Naimbag ko nam nakalibre ak itay. Agpaiso? Un, Asino tinangilibre kang gangay? secret. Ay nawaw. Adayamot kasta. Basta nakalibre ak itiplete itay lakay. Awan na gastos ko. Uray piso. Ngay, apay ngay. Kasla kurang mati koleksyon ka. Napuno mati lugan itay. Wanaw, at dangadasan ang nagbayad kadagiti pasahero. Ay, ato yun tigat-gatangam a soft drinks kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Kasla na unag mo ti pampanunutin na. Di mo't sumumbat. Ay, ulitek manin ti imbagak. Ay kabsat, ato yun ti soft drinks agat gatangam. Ay, agyaman na klaon ay kapsat. At dansamot parikot mo. At dangarod kapsat. Italaan adlaw ko akurang ti koleksyon ka. Sapay agbayad ak iti boundary ita. Ay nawaw, amangan no adda saan ang nagbayad kabsat. Day tangarod kapsat. Dakmatin na si putan no asino. Sayang mo, oray may salaang ti saan ang nagplitay. Dakkel aba nagdayjay, nang runa kat adayumot dito'y lugar tayaw. Wingarod, isupay ko maamaigatang iti pang kusina. Inton sumarunaw, si putam kabsat. Lugi ka ano saan da nga agbayad, nang runa pa'y kat nanginalattamot ti krudaw. At dapay boundary anasken abayadam. Agpasentro kami kan pare Jose Itabakat. Sapay addamot gagarak ijay sentro ita. Agpasentro ka nga rudmanan. Wen lakay. Sikalat nga rudin tagpasentro. Ilistak dagiti katangag kuma. Tas ikapay lang ti makaam mo agumatang. Wenen tapno makatipid tamat laeng. Anya nga oras nga grubot ka? Agdigo sa klabiit. Mapan ko man idrap dagiti order da kanya. Naurnong man nga minun. Awagak nga rud ni pare Jose.
Ibagak asa anak ang matulong agpasentro tadda kamatan. Wen lakay. Ilistam laang no anya tigatangag tapno amok. Makatipid na no siyak tagpasentro. Adda nakatugaw iti abay mo, Mari Ame. Awan, Mari Janice. Dito yak nga ruden nga agtugaw. Sige laang. Anya nga oras ti rubat tayo. 2:00 ka no. Ngam no mapunno adagos ti lugan, masapsapa tayo. Bareng mapuno adagos iti kasta makaawid tayo. Tapno saan tayo amarabyan. Wen nga rod, isupay mat ti malpas at trabaho. Ni, kasla agtudo manang. Minalumat nga minan no agdudo. Mangrugin ti rainy season. Ay, pitak man nga ruden ati pagnaan. Wen nga rod sapay saan asimentado ti kalsada nga agturong iti ayan tayo. Amo pa'y no kaano nga ilepas daday jay afot ta. Nadlaw da nga ta sa anak pa'y anak kabayan. Tinasayaan. Agulin kaklatan dito Di bali taado kami mat anaglugan. Sino pa iti san anak kabayad dita? Kabayad kaming tato. Si Kangay Mari Janice, Jack pa'y nakita ang nagbayad ka. Anyat ko ng Mari Ame. Agbayad kan Mare, dandan ni tayon sumangpet. Agbayad kan tapno malpasan. Agsingsingiran ni Tata Sabado. Ayun. Apay day jay. Nalipatak mo tan. Tata. Mano ti plete ita? 150 pesos laang nakaong. Adto'y ti bayad ko, tata. Agyaman naklaunay nakaong. Makapasurumot day to ang Mari Ame. Kontrabida na unay met. Imbes ang maka 1, 2, 3 manda taon. Awanan tanabuking metin. Di ka agkusilap akasta Mari Janice. Impalagip ko laang mati pamasahe. Kompleto timpagatang kuken ka, Ame anak kaw. Wan nanang, adto'y ti resibo. Awaten nyo. Ay na, agyaman naklaunay anak kaw. Naimbaglaangan tada ka nga ibabaon ko. Awan anyaman na nanang. Aywun gayam, ni tatam asabado ka day tinagbiyahe. Wan iso nanang. Danda ni ag 1, 2, 3 nga rod ni Mari Janice itay. 1, 2, 3. Danda ni saan nga agbayad iti plete na nanang. Anya, Naimbaglaangan at adaak ang nakakita. Agul ulimot tumat dagiti padak a pasahero. nukasta. At nga agpaisaw dagiti saan nga agbaybayad iti plite. Iso anak ko na ni tatam asaba daw. Akurang ti koleksyon na idinaminsan nga aldaw. Una yun dagita akalugaran tayo. Di damot panunutan dagiti drivers. No sa anak ang nagsao itay, awanan nag 1, 2, 3 day a Janice. Uray siya, kagurak launay mo ti kakastatat tao. Naimbag kumaano kasarita da nasaya ti driver no awan kwartada. Saan mat nga rod taagul ulimak da nanang. Kontrabida launay dayjay nga ami. Ay no, kasangsangpad mo lang napudot man ti ulo mo Janice, bakit? Kasano, kat kunamlan asino no agsasao. Anyat imbaga na pagsaksakitan tinaka mo aya. Imbes ang maka 1, 2, 3 akitay. Awanan taimbuking nakmutin. 1, 2, 3 ko nam. Saan ka nga agbayad? Iti pamasahe? Un, gapo iti kinarigat ti biyag. Na, panagkunam kadikat na saya ti aramid akasta. Kas jaylaan nga rod ti amok apamuspusan tapno makatipidak lakay. Di ka mabutang iti karma ako na aya. Ay na praktikalak laang atauan niya. Makapabusor ti tattao akas kini ami. Kontrabida talaga. Diya ka muking ka. Pakabasbasulam di kas ng aramid mo. Switi ka mo ti pada matao. Itan niya aga po ngamin adi ka agbayad iti pletem. Agyaman naklaunay iti naramid mo iti napalabas alawas ame. Anya nga inaramid ko, Tata Sabado? Agyaman nakta sinitam ni Janice. Ay nawaw, small things, Tata. Saan nga small things day dyan niya? Nukas kanya ka driver. Dakil at tulong day di kada kami. At dangamin dagiti pasahero ang mahilig nga ag 1, 2, 3. No daduma,
Di mimutin masiputan ng runa no adu ti pasahero. Inton sumaruno, agsingir kayo asigo den, sakbay nga aglugan da, wenno sakbay a bumabada iti jipyo. Way, kasta ter aramiden mi ita. Nasaya at ano kasta, tapno adamot sukat ti bannog yung agpaspasada ah. Way nakaw, nakunampay. Dakkelan ti 150 pesos kada kamay. Nang runa kit nanginapay mo't ti krudo, kanadapay boundary anas kan abayadan may. Tas saan mimot ako ko ti jeep nga iman maneho may nakaw. Makapasar ka mo't bakit? Ay nawaw, anya man ang tibasol ko, obet lakay. Wana, nagapuit aramid mo. Siyak matan ti kantyawan dagiti kalugaran tayo. Anya? Asawam di mahilig nga agwan tutrian niya. Kunada, sada agkatawa. Basol day di nga ami ah. Si kakit dimot nga mina. No saan nakasinita iti day di nga aldaw, di awan ko mati nakangag. Sapay ado nga agpayso ti pasaheros idi imbaga na ti kasjay kanyak. Sigurado asikamot lang ti pagsasaritaan da itay di parataan. Nagbayad akmat iti pletek iti day di nga aldaw ah. Saan kumot ngayon tarayan? Wen, nagbayad kang agpaiso. Ngam inuray mo pa'y laeng nga damang sitakin ka. Naa. Anya tigatangam, Janice. Saan nakagumatang nanawena? Ay, nawaw. Anya nga ron tigagaram ngay. Kaya't ko ang makasarita ti kontrabida nga anak yo. Ay na, awan ni Ami dito'y balay ita. At danapanan na. Anya? Napatag ka diti bagam kenkwana. Napatag anana. Agsublikan tulaangan inton malaam. Tapno makapagsarita kayo iti personal. Ay, saanan? Da kayo laangan ti pangibagaak iti ibagak kumakenkwana. Ha? Ibagayo nga inton sumaruno. Saan nga amin abanag kat masapul apakibyangan na? Saan aday tamangi babain iti pada na at tao ti paglaingan na kunak tumag? Ah, may papan ka di dayta iti panag 1, 2, 3 idi napalabas alawas. Wan, nana, mairamramanan nila kay ko amakan kantyawan gapu iti dayjay nga ami. Apay ani ami ti pabasulam. Una, tano saan na ko mga imbuking iti daydi nga aldaw. Di saan da ko maamaamuan ti may papan iti dayjay abanag. Ay nawaw, concern lang ni ami kadagiti drivers. Iso akas jay tinaramid na. Katsika, di ka ngamin ag 1, 2, 3. Bayadam ti plitem nako. Imay ni Janice dito'y balay itay ami anak ko. Anyat imay na imbaga nanang. Sapsapulan na ka, tanda ka no pagsaritaan nyo. Pagsaritaan may. Wan anak ko. Ay nawaw, maipapan itian niya kanumat nanang. May papan iti panang sitam kenkwana. Ah, idi plano na ti ag 1, 2, 3? Wan, maasar launay ken ka. Takantyawan da kanumo nga minin nila kay na. Apay amaasar kanyak, kat sinitakla ang matnanang. Nasaya at matiimbagak kenkwa na ididay di nga aldaw. Saan kumot nga inbabain? Ngam nasakit nga rod tinakam na ken ka anak ko. Agar aramid bandaytan ako nakon. Inaramid ko ti kasjay tamaasya na kadagiti drivers nanang. Ken maysa, saan ama iparbang ti kasjay nga aramid na? Apay kit din asaan nga agbayad iti pamasahin na? Da kayo man gayam tinagbiyahin, tata. Wen tabi simot ni Marlaw. Di nakanupay masangot agbiyahe. Iso kapilitan na nagbiyahe ak. Tapno da pagluganan niyaw. Ayun, agbayad ak gayaman. Oh, bayad ko, tata. Agyaman ak. Nakabayad ako na. Amangan no inton madamdama ket addaman mangeg ko ditan. Ha? Amangan no addaman pasahero yu akong trabida dita ket apaan nakit di. Ay nawa. Si kakid di mo't nakaw. Apay ko mga apaan da ka ngayon no awan mo makagapaw. Ay natata, saan tayo kontrolado ti taray ti panunot ti tunggal may sa kadatayong. Nang runa pa, numatumpungan tayo dagiti tattao a bida-bida ako nada. Kumusta nga itata? Okay lang mait amin nakaw. Nakitak nga inlugan yun ni Mari Janice itay. Ay wan. Siyak tinagluganan na itay bigat.
Nagbayad ka di iti pamasahe na. Wen mait na kong. Nang rugi idi sinitam, kat itid na adagos ti bayad na. Nasaya at mat ano nagbain, tata. Wen nga raw. Isugayan ti may sa kadagiti kalugaran tayo ang mahilig nga agwan tutre. Siputan niyo tata, ang mga no aduda pa'y. Wen na kong. I-reserve yung man gayam ti Francis, tata. Adakadwam nga gawin. Ada ni nanang, adalain lakad na papeles. Agawid kami matlang inton madamdama. I-reserve yung atap no ada pagtugawan may. Sige, alas 2 nga agrubot tayo Wan, tata. Di kay maladla daw. Tapno awan maibaga ti daduma a pasahero. Iti kinaado ti kalugaran ang mabalin ko ang masalaw. Si kapay laang Ay nawaw, ada ka di parikot, Janice? Si kapay laang mat abida-bida ti masalaw ko. Bida-bidamat nga ibagbagam. Puno mat. Kay kayat mo apabainan ti padam a tao. No maipapanmanan dayta iti panag 1, 2, 3, pangaasim ta sardangan na kon. Awan oras ko ang makiapakeng ka. Kalpasan ti inaramid mo? Kalpasan ti panangibabain mo kanya? Awan intensyon ko ang mangibabain kang kaanya. Anay ko, si kapay lang ti adaganas na amang sipat kanya. Daytoy mati para kang ka. Anay ko! Talagang agburak ti darak ang makakikita kan ka! Sana siya ti abam kunak tumat. Inaramid ko lang ti amo ka maiparbang. Nay, nan ano taping-ping mo? Janice, bakit? Anya ko matibibiyang mo eh. Nalabaga mait. Di mon sa ludsudan no naan-ano kunak mo. Naputod man ngamin ti ulo mon. At daman nakaapam dita niya. Iso nalabaga taping-ping mo ita. Ay no, di ka kadiag sardang si kang obet, Makiapa ka. Intun tutupanda ka. Siyak ti pagpupudutam. Kasano, ka nagadupay lang nga ibagbagam dita. Gumatak man nanawena. Awan ni nanang, ada na panan na. Sigamad ga, mami. Anya tigatangam, kapsat. Ada karnit baboy yo? Ada, 380 ti may sa akilo. May sa kilo man nga rod. Mabit laang, ta isupot ko tikat gatangam. Aywan gayam, kumusta mat ng tiping-ping ni Mari Janice? No kasta. Sigat eh. Wan, siyak tinang sipat kang kwa na idi na minsan ang nagsabat kami di tadalan. Kunak tumay. At dangag paiso nakaapa na. Kasano, kat issue pay laang kang kwa na ti panagsitak kang kwa na idi na palabas a bulan. Sinitak laang mat, takas laawan plano na nga agbayad. Ita, guraan nakit din akasta. Pasensya mo ni bakit ko, ami. Numaminsan mo dayjay. Di na amo nga klunan ti bidtot na. Wan nga rod, naturod pay la makiapa kanyak. Ibagam asardangan na kon, talumaban nukas jay ti aramidin na kanyak. Pon kapsat, bagbaga ak ni bakit ko. At to yung tigat gatangam akarne, kapsat. Nakabaybayag kamot si kang obet. Sa dino tinapanamaya. Di mat imbagaken ka gumatangak iti pangrabyan ta ita. Asidaglaang matitirsena ni Auntie Esther. Iti ayan da nanawe na tinapanak. Ay nawaw, apay anapan kapay laang ijay. Wan tawan karni ala ko na anti-Esther. Amom lang arudan akagurgurak ni ami nga anak na. Ay na bakit? Aguli magkangaminan. Tapno di ka mapabainan akarkaro. Kasano ko mga aguli maka katsyak mo tinaibabain itikas dyan nga inarami day nga ami. Sinitada ka laeng takamalit aramid mo. Kat imbis nga agsakit tinakam mo. Pagadalam kit di kumati panang sitanakin ka. Tainton sumaruno. Bayadam ti pamasahim. Kag isumater aramida kita. Ay kat nasaya at ano kasta? Bakit? Agbayad ka nga may ni tiplete. Tapno saan da ka asitaan ti padam a pasahero. Na, Kan lumabalin, bakit? Agtalnakan. Isardeng mo ti makiap-apakin ami. Takasano amalipatan dagiti kalugaran tayo ti inaramid mo. No sumanao ka pa'y lang. no aguli maka. Awan nga tamat mangag ko. Agsardeng damat nga ta amang kankansyaw kadata. Agsardeng daman kan saan. Nasaysaya atin tagulimag. Tanalawag nga dabasol mo. Awan laban mo kan ami. Iso pagadalam na tanti pa ng sitanakin ka. Bakit? Ay, nawaw! At daman makakitkita wano awan,
Aramidam lata kumati maiparbang. Bayadam ti rumbang abayadam. Takas kunada nga rudan, honesty is the best policy. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kamot gam pare bubaut, anyat may paikungan ka paray. Umayak la ko mamakikape, pare Elmer. Ay wan ado ti kapimi dito'y pare. Motor mo dayo ta pare. Uno, binulod mo lang. Siyempre, motor ko pare. Iyawid ko kaday, no saan ko ako kwa. Nakasta, kairuruar mo lang nga rod. Un pare, kairuruar ko lang di Lunes. Sigurado ang nangina dayo ta ang motor pare. Sakto lang pare. Nimbagla pang service ko no kasta nga da trabaho ko no papanak. Naimbag ka ba'y pare? At dakwartam nga inggatang mo iti motor mo. Siyempre, urnong kumat ay ti mano abulan pare. Magustok ti kulay iti motor mo pare. Rugyam mo tinda gurnong pare. Tapmusan ka nga agbulbulod laang. Narigat nga tatikas day. Magitan to pare. Addakin ka nito pare. Sumrak ta iti unag tagkapita. Naibagam kanya akapiti gagaram ka. Wen man pare. Naimas nga minti kapeyo. Ngamti kape mi ijay balay. Nalang! Woo! Nalang! Ay nawaw, apay ka di aya. Itay kapay ananang dita si kabubaw. Anyat ibagam aya. Amangan ko nak no mabaling nga agaplay kayo itilon. Iti anya agapaw nga agaplayak itilaw. Kasapulak nga rin ti kwarta nanang. Saan mo't analaka ti agaplay itilon ka? Naimbag ka na kayo. Tada dyan nagmembruan nyo ang mabalin ang paglunan nyo. Adda ngam anwam manen ti kwarta aya. Igatang kumanmut iti motor ko, nanang. Ay nawaw, awan lang aruden makukwartam, kumpormi pay laeng met ti mapampanunot mo agatangen. Nakitam laeng nga da motor ti kayem mo. Alamot ka na, nanang. Siyak mo't latagbayad. Da kayo laeng ti agaplay. Tanong siya, sigurado asandang aproban. Ay jak kaya. Ikan kayo ti gunggunayo, nanang. Ay awan lat amok dita anak kaw. Makapatruma ka. Ang mga no aramid manantikas iti inaramid mo iti napalabas atawan. Siyak tumanen ti kaasing agbayad iti utang mo. May sakilo man at chicken feet, Raquel kasinsen. Kabarbaro ta motor mo kasinsin Elmer. Si kakit di mat kasinsen. Fully paid ka di mo laang data? Amangan mat no. Ay nawaw, siyempre kasinsen. Sa anak amang iruwar iti motor ahuluganan niya. Kita lang agan anad ka akanayon tane. Ado ti maak-aksidente. Wan kasinsen. Kanayon mo't nga ganaan nada. Anyang aminan ti gatangam. May sakilo at chicken feet. Ayun, day talaan. Wan kasinsen. Ricardo nga eh. Adupay tinabati arikado iti balay kasinsen. Ay, mabiit lang nga rod ta mga kilo Dalusak ka di mo langan, wan no? Mabalin ka day? Mapalin lang tamat. Awan mat unay customer ko ita. Alaman nga rod kasinsen. Dalu samon. Tapno day talangan mangiluto taramito ni nanang. Nanang, at tuyon timpagatang mo at chicken feet. Aga, siyam ta nagmotor ka pa ilang ngamin si ka Elmer. Ni nanang mo, kakaisunang at da motor ko.
Kita amat ti pangus-usarap iti dayta ang motor Ay nawa, ni nanang nga talaga. Kasla di nakamamumot. Nagadutim ak aksidente, iso asika, agannad ka. Saan adi na darasudos ti panagmanihaw? Danag yun ay nanang. Palagipan ka, tadyak met kayat ang maaksidente ka. Good boy ti kakaiso ng anak yun nanang. Iso nga awan nga rod pagdanagan yun. Awatin nyo kit din timpakatang yun. Taiya dubo yun. Anyangay nanang, kumusta day jay? Ti anya manan bubot. Ay nawaw, di ibagbak kada kayo idi napalabas nga ay. No tilon manan ti dakdakamatam. Sa anak nga agaplay. Nanang, alamot dun No imbagak asaan? Saan? Di nakmandagulit na kasta. Kasanulangin ti plano mi kansansen nga ag-rides inton anniversary mi. Nagturad kayo meten nga agrides. Amom ti agmotor ay. Amok adamot experience ko. Ay pangaasiyuman, di yu ibirbirok ti pagsakitan ti ulo. At asikanhan nga ilaklako ni pare Martin nanang, nalakalaang dayjay. Ay makatitilang kasi kabubot. Awan nga ruda na Nas ka nabuludag ti motor ni pare Elmer, tapno matuloy ti plano mi iti nobya. Anyat ko nam. Awan nanang, awan. Kukwayo tinanggagyaw. Mabalin ka de, pare Elmer. Ti anya pare bubot. No, kailangan ka. No, manlugot ka. Mabalin ka di abuludag pa ilang ti motor mo. Ay nawa, sa dino ti papanamaya pare. Anniversary mi nga min kansansyen no Sabado, pare. Kahit Plano mi kumati ag-rides, pare. anya, Uray may saldaw kan may sarabilang, pare. pagpanunutak man pare. Di ka madanagan. Tama sigurado nga wanda ka sa mapasamak iti motor mo, pare. Amok mo tag motor. Amok nga mom dagmotor pare. Ipabulod mo nga rutin kanyak, Sige, ipabulot ko. Ngam, isublim mo tlada ako sa. Ay no, agyaman naklaunay, pare, Di ka madanagan. Full tank ti motor mo nga isublek. Kitaan nyo lang tama nga no adayo ti paparanyaw, kat ma-checkpoint kayo pare. Saan, pare? Di ka madanagan. Ta saan kami nga umadayo? Anyat imay imbaga tigay yamaw. Apay adi mo pinastruk dayjay. Buluden na kano ti motor ko, nanang. Kahit impabulod mo, Mike. Impabulod ko at agayim ko ngaruday chay. Ay nawaw, nagturad ka matan anang ipabulod iti motor mo, sika, Ilmar? May saldaw kan may sarabila ang mat, nanang. Di bali tamumot ni bubot tag motor, nanang. Kasano nga raw no saan nga agsubli day ta ang motor? Nabayagan nga agayim kami kin ni bubot. Ay, agpanunot ka na imbag, Ilmar. Uray pa'y nabayag nga gayim kayaw. Danag yun ay nanang. Madanaganak tanarigat ti agpabulod iti anyaman agamit. Diyak kayat aday tantupay ti pagparikutam. Nanang, mabanag ita enda, pare Elmer. Apay manan ijay. Mapan ko alaan ti buludag ang motor na. Anya, Matuloy ti rides mi kinisansyen ita. talaga ka di nga ipilit mo ti kayat mo, Isong arod mo ti kahit ni Sansyen, nanang. Ti ag-rides kami. Ay naanak kaw, mabalin mo't nga agluto tayo latan, tamangan tayo dito'y balay. Ay no, saan amabalin May mayat paikit di day, chay, Rides nga rod ti kahit mi, nanang. Saan amakan? Ay, apo aya, nagrigat ka akasarsarita. Nakitak nga inusarda bubot kan sunshine ti motor ni kasinsin Elmer anti Santa. Impabulod mo't ni kasinsin mo iti gayim na. Ay nawaw, apay nga impabulod na. Diyak amo iti dayja kasinsin mo. Sapay ka barbaro day ang motor na ante. Impabulod na gayim na kanukak nga rod ni bubot. Kasano ngay no saan nga agsubli ti motor na ante. Dakkal ti panagtalak ti kasinsin mo iti gayim na kaanakan. Ay, inton kwan, day tapay ti pagparikutan na. Imbagak magkangkwana, ngam ipilit na magtikayat na. Ni kasinsin talaga. Ay, anya nga minon ti gagaram ante. Bayadak ti utang mi iti istor mo kaanakan. Kwintaam numanaw, tabayadak amin, tapnumalpasan. At ako, nanang. Naan ano ka, bubot anak ka? Hawan da ito, nanang.
Ni Sunshine ngay. Intulod ko ni Jebalayda ah. Kag ti motor ni Elmer agayim mo ngay. Di mo matinyaway. Insubli ko na. Sigurado ka nga insublime? Wow, nanang. Insubli ko. Iso nga rot ang nagnakakanagawid. Anya? Sige, agdiretso ako niti silid ko, nanang. Kahit kuntagi na na. Nabampanugak. Sakbay nga ginana ka. Sumbatampay nga umuna ti saludsud ka. Naanano ka? Apay akasta ti langam anagawaid. Awan da ito'y nanang. Nabanugak laang iso akastoy. Da kayo gindimot. Sensitibo kay launay. Madlaw yo amin. Sige, inako niti silid ko. Maturog kay matan, tapnusan kay amapuyat. Nanang, san ka di pa nga insubli ni pare bubot ti motor ko? Awan pa'y mo't anak ko. Ay no, apay ngay. Ita ko mga isubli na kat. Awagam, wano tiksam. Di namot nga rod replyan nagititext ko kan kwa na. Day taki day. Ay, Amangan mo't no insalda na mo't ti motor mo. nay, san ang mabalin ah? Apay nga raw adi na isublingay. San mo't siguro nga ramidan ni pare bubot teta nanang? Nabayagan nga gayem kami. Kan may sa, adda kanyak ti papeles da a motor. Uray gayem mo no awan konsensya na. Awan latam mo anak ko. No siyak ti sika. Mapan ka iti ayanda ita mulaang. Amwam no nangipanan na iti motor mo. No awan pa itang aldaw, mapanak iti ayanda intun bigat nanang. Naimbag nga aldaw yaw nana Aida. Adda ka din ni bubot. Awan mo't nga rod iti silid na itay nakariinga. Ay nawaw, napanan na ngay nana. Day tatijak amaw. Saan mo't nga rod ang nagpakada kanyak. Adda masapol mo kan kwa na. Di na pa'y mat ngamin na isublit binulod na ang motor nana. Anya? Kano ti kuna na kanya kat insubli na kanumot kan ka? Awan pa'y mat nana. Nangipanan na nga rod ngay. Awan mo't inyawid na dito'y balay. Di na pa'y sungbatan ti awag ko kinkwa na. Iso adyak mat amaw nana. Ay naglukon da kya tao. Isumot lagayam apimanaw asaan ang nagpakpakada. Tadamanan inaramid na akalukwan. Ti motor mo ngay. Awan ni pare bubot ije balay da nana. Ay nawaw, napanan na ngay. Saan mo't nga amo ni nana Aida? Ta saan ang nagpakada ka no? Amangan mo no inla ko na mutanday ta ang motor. Ay sus, day tangaro ti pagdandanagak nana. Kunakto mo ngamin kang ka. Di mo pabuludan day di tao. Adyak mat amo akas ti taramiden na nanang. Anya ngay ita, sika mo lang ti agparikaw. Tinobya na ngay, di mo kinasarita. Uray ni Sunshine, awan amo na. Adalakit di amuna. Di nalaang kayat nga ibaga kang ka. Kasanupay day tuwi nanang. Ay, awanan na. Saan tayo nga amaw no sa dino ti ayan day ta ang motor. Masapul nga urayan tayo nga agpakita day di abubaw. Kumusta ngay ti motor ni Kasinsin Elmer anti Santang? Awan pa'y nga raw. Nasurok ang makalawasan asaan ang nagawid ni Bubot di Tabalayda. Ay sus, amangan mo't no inlako na, wano insalda na ti motor. Day tati saan tayo nga amaw kaanakan. Ni Sunshine ano biya na ngay, amangan no addaan mo day ti ante. Nang runa kat isuda mo't tinangusar iti motor ti Kasinsin ko. Kinasarita nga ron ti kasinsin mo, di na kanumot amaw. Ay, day tatirigat ti agpabulod no irresponsable ti agbulbulod. Wan nga ron kaanakan, motor pa'y may. Anya ngayon ti pagservice ni Kasinsin Elmer. Awanan na, anusan nanti magmag na. Saan mo tin makuntak day di abubot? Ay, imbes nga daginatang na-service na. Ay, nakunampay kaanakan. Ni kasinsin mo ilmer mo ngamin numaminsan. Nalakang agtalag itipada na ataaw. Kada ako nanang, Ay, bobot, sa dino tinagapwam. nagpaangin aklaang. Danda ni dua lawas adi ka nagawid. Nangipanam iti motor ni Elmer agayimaw. Nanang, day tangarod ti parikot. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan. Nadadahil ti motor ni pare Elmer nanang. Anya, Naibanggak ti motor. ay nawaw, day tantuka nga may takas kasiro ka. Saan mo't ananang? Ngam nadadahil mo't ti motor na. Ayan nga rudan ti motor.
Inlamang ko. Ijay, Diya si digtiwiting shade. ay na mangibabain ka bubot. Mapan ka iti ayan da Elmer itamulaang. Tay bagam kenkwa na tinapasama. Nasayat mo ta nagpakita kamot langan, pare Bubot. Gapot na makonsensya klaunay pare. Nasayat mo't no kasta. Dandani dua alawas, adi ka nagpakpakita kada kami. Pasensyakan pare. Kat, ayun nga iti motor ko. Kastoy ngamin pare. Naibanggay ti Cavite, idi paawid akon. Di mo ibaga nga. Nakalasatak pare. Ngam napirdi ti motor mo. Ay nawa, ay nangarutan. Inlamang ko iti karuutan. Iti asidig ti waiting shed pare. Unay kan pare. Impabulod ko tayo dyan motor. Tanagtalagak ka. Ngam anya nga tinaramit mo. Pare, sapay lako mata mapakawan na. Ikarek, inutak abayadan ti motor mo. Agtrabaho ak, tapno makabayad akin ka pare. Limabas ni bubot dito'y istor ko idi na minsan ante. Sigurado nga iti ayan nyo tinagturungan na. Way, nagsarita da iti kasinsin mo. Kan, naisubli na ti motor ante. Saanan tanaperdi ka numay. Ay nawaw, kasanuarudan da ita. Nakita yo ka di tinapirdi ang motor. Amangan no agul-ulbud laang ni bubot. Nakita ni kasinsin mo, Ilmer. Kat tinagsaritaan da, bayadan ni bubot ti motor adinadaal na. No kasanumot nga min anaperdi ante. Naibangga kanumit iti Cavite. Ay naglukon, naimbag ata nakalasat pa eh. Wan nga rod Manong ay titangdan mo ana urnaw. Itaw sa nanang, nga magdiretso kin pare Elmer. Manaw ti utang mo kan kuana. Medyo dakkel pa lang nanang. Banog lang ti mabatbati kanyak tunggal pa nagsusweldo. Bunga day ti kinadarasudos mo, anak ko. Namukla kas ti mapasamak. Sangkulat ako man abinulbulod ti motor ni pare Elmer. Ay, awanan maaramidam tanapasama kun. Iso pa di na bayadan. Ay nawaw, ano sam Saan mo't amabalin adi mo bayadan? Agreklamo at igayim mo. Sabay sana basta-basta ti presyo na tayo dyan. Ay, awanan ti adupay asaw. Bayadam ti dinadaal mo tapno malpasan. Pag nakmam day ta napasamak, tainton sumarunaw, saan aday ta agul-ulbod ti paglaingam. Nung nag-apply kayo kumaitilon iti. Ay na, bubot, di nakman papasulan. Basol mo, no apay ngagbaybayad ka ita. Nalaing kang agbulaw, ngem kas-kasero ka magayam. Anya ngay ita. Ay nawaw! Saan adakas ti agbulod? Ngam aywanan tayo kuma ti anyaman a binulod tayo. Saan tayo nga agdarasudos wano kaskasero? Iti kasta kat presentable matlaeng a maisubli ti anyaman a binulod tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iso dayjay tinobyom, sika, sindi. Wenanti, apay ka di. Ay nawaw, apay adayjay pay laang matawali ti inaklon mo. Saan kat anijak ak aruba may? Niwali ti ay ayatek anti. Di mo amo ti agpilay kaanakan. Agpada kayo iti ina makabsat ko. Ni,
Apay ang nairaman mananday dinanang iti saritaan, anti. Mano atawanan tinapalabas, sipod pimusay day dinanang gapo iti sakit na. Wen, awanan ni Manang Merce, nga may samot day di adina ammo ti agpilay. Agasam nga'y taadabak na nga agdatdaton idikin kwa na. Ngam ni tatang mo payla ang matapobre ti pinili na. Saan laang mat-akwarta ti pakakitaan itinapudno a panagayat, anti? Wen ngam anyan tumot ti agbalin abiyag mo nga'y no dayjay awali ti pakiasawaam. Nagadalam kumamot ten ati napasamak iti inam. Awan mat basol ni tatang, anti. Basol na ata na pubrikat nga rod. Kaasi ni nanang mo ang makitang tangdan, idi si bibiyag pay daytoy. Ni anti mat, nabayagan dayjay. Diyo kumamot pagpupudutan ni tatang, Anyamot, tandi kas niya bagbagam iti ka anakam si kason niya. Ay nawaw, apay kadimanan aya, Joseph. San amay parbang, ti kas niya sa usawang mo. Ibagbagak lang ti pudno iti kaanakaklakay. Awan basol ni Manong Hidalgon niya. Ay na, di mo amot tang abom sika. Panagkunam ka day, kat maragsakan ti kapsat mo, iti kas tangar aramidam iti asawa na. Ay na, awanan bibiyang ko. Tinapatag kanya kat naibagak ti kayat ko nga ibaga. Adamatan kadakwada numasaktan da. Inton madamdama, gumura da kang ka. Okat, anya kumaita no gumura da kanyak. Agpay sumat ibagbagak. Kasken ka, at damot rik nada ang masakitan, bakal. Ay pangasim man, di mo pakibiyangan ti aramidag. Kontrabida ka man ako na akong Joseph. Inaramid ni Manong Hidalgo ti ameng, para iti kabsat mo, idagsaksakit da itaw. Pinagadal na pa iti anak da. San mo't laangan anang asawa iti sa balay, iti pimusay ni Manang Mersey, taimpamay sana nga raw ti atensyon na iti anak da. Ay basta, San kamot abulsag, tapno di mo makita da kita ang sakripisyo na, bakal. amom ni Walay, Mari Elena. Wen, mare, apay niwali. Isumot gayam tinobyo ni Cindy anak ka. Ay nawaw, maan-ano kumano isot nobyo ti kaanak ka, mare. Kaslamat lang ni nanang na. Di na mo ti agpili iti lalaki. Si kakit di mat marison niya. Pudnumat, at dabak nang agdatdaton idikin kwa na. Ngam di nakit din inaklon. Dayjay pay lang mat ahidalgo tinakiasawaan na. No saan ani Hidalgo tinakiasawaan ti kapsat mo? Awan ko manisindita. Wen ngam no dayjay abak nang tinakiasawaan ni Merce. Saan kumamat nagrigat idi si bibiyag pay. Kas makita ket responsable nga asawa ni Hidalgo. Iso asika, di mo kumaguraan ti asawa ti kapsat mo. No may papanmet iti panagpili ni Cindy iti pakiasawaan na, di mon pakibiyangan dayta, mare. Agdandaras mo tapi manaw ni ipagson niya idinakita na Manang Elena. Wen tada kayo manen iti putot mo ti sang kaistorya na kanya. Ay nawaw, apay ka numanan Manang. Madlaw nga aging gaita ket gumurgura ni ipagmukan ka. Awan mo dakis nga aramida ken kwa na Manang. Dayta nga rod, jak mo't maawatan day agayom ko numaminsan. Naamuan na laang aniwali ti nobyo ni Cindy akanakan na, nagadumot ten nga ibagbagana. Ay nawaw mo't ni ibag. Sa bali nga rod ti ugali na, angam di mulatan ikaskaso. Ay, anya nga min ti umay mo gatangan. Asin ken mantika ko ma. Ala, agpili ka no anya ti brand akayat mo, ta isupot ko. Ni Uncle Joseph mo't dayjay tatang. Isungag paiso sindi anak ko. Anya ti imay na imbaga kada kayo ngay. Ti may papaniti ka sangay na inton Huwebes. Imbitado kayo? Wen, isa mapanta anak ko. Ibagam ken wali ta mapantayo. Ay nawaw, saanan tatang? Nay, ape asaan? Adda ni Auntie Sonia ijay. Amangan numapan tayo, kat kumkumpurmi manen ti isaw-sawang na dita apagsakitan tinakam tayo. Ni uncle mo matag birthday? Pagustuhan tayo kuma, tapno awan mo't may bagana. No siya, saan akon amapan tatang? Amangan no Ay na niya. tatang, panunutin nyo matibagiyo Numapan kayo ijay, kat ibabain na kayo ni Auntie Sonia. Isupay mananday ta apagsakitan tinakam yo. Maasyan kayo itibagiyo. Agyaman ak launay, tan nakaumay ka Manong Hidalgaw. Awan na nyaman na, abirat.
Rugyan tayo na tagluto. Pansit laan, ti saan pa naluto manong? Sige, siya kung ti makaamoy ti pansit. Ni ka nakansindi ngay gayam manong? Saan ama ka umaitak? Ay nawa, apay kanungay. Awan pa'y magtrabaho na. Ay ko, adda ka nung kami napatiga pag nana. Day tala ang nagpaisaw. Di bale tada akmut a representative me. Awan matkid di ala, mangisuputak tulaan itiramanan na, manong. Apay, anyat aramidan day ja Hidalgo dito'y balay si ka Joseph. Ay nawaw, kasangay ko itabakay. Imbitado na birat. Ay nawaw, ambom akagurgurak day ja tao. Pinaumay mo pa'y laang mat dito'y balay. Amati ka na kanta day jay bakit. Madimot, ano saan tayo ida nga imbitaan? Ay na, makapaawan ganas ka mat. Unay kan bakit? Saan ama iparbang ti kasta pa nagsasaom Inton sumaruno, sakbay nga agimbita ka. Saludsudan nakpay nga umuna, tapno amok mat. Na Tanay, mabigbigla langan ka dagiti sumangsangpot a bisita. Eh di sang kapay lang arong rumwan kasta mo lang. Na, anyat kayat mo ang mapasamak. Ipupok ko ti bagay dito'y silita. Kasano, nakareklamo ka ngamay. Saan asyak ti pagpungpung tutam nay? No si kamot nga tati pangaramidan dagiti kabagyam iti kasta. Anyamot nga tati marik ng bakit. Ibirbirok mo ti pangguraan dakin ka. Sonya, ibag, agpakada ako. Agyaman aklaw na itinaimas amakan. Ay nawaw, saan asyak ti pagyamanam? Tinalaing nga asawak ti kasaritam, ta isumot ti nangimbitakin ka ditoy. Ha? Ni Joseph tinangimbita ditoy ken ka, saan aya? Isungag pa iso ipag. Nukasta nga rod, iso ti pagyamanam, saan asyak? Ne, napudot man ti daram kanyak ipag. Sipod pa'y ide, napudutan ti darakken ka. Diyak mo, nuapay anaturod ka nga umay-pay lang dito'y balay. Ammom lang aruden akagurgura ka. Kumusta ti kasangay ni Uncle Joseph, Nana Elena? Damag ko kat dimaray kayo. Wan, okay laang mat nakong. Di kamot ngamin imay. Wan ata amangan no addamanan maisawang ni Auntie Sonia. Ibaganan tumanan akas na akin ni nanang adina ammo ti agpili iti lalaki. Kinapudno na, pinagsasawan na ni tatang mo iti kalman. Ni, awan mo't nadakdakamat ni tatang akas na kanyak nana. Di nala siguro kayat amaamwam Anyamanan nga'y timbaga ni Auntie Sonia kankwana nana. Nagturod ka no anapan ni tatang mo ichay. Kat amuna mo't akagura launay ni Auntie Sonia. Kunaktumot ngamin kin ni tatang. Timulong mo't anagluto ni tatang mo. Ngamjak man amukin ni Antim. Agbalan sanday jay. Apay adiyo imbagbaga kanyak tatang. Di may papanitian niya, anak ko. Pinagsasawan na kayo kanumit ni Auntie Sonia idikalman. Ay, ko, anak ko. Ibagayo man tipod no kanyak tatang. Kasino mo tinangidanong kang ka? Ay nawaw, saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan kat nupudno tinadamag ko. Badmudla siguro na antim. Isukas jay na, anak ko. Ti ibagayo kit di, talagaan natangsit ni Auntie Sonia. Di mo latan ni kaskaso na antim, anak ko. Jak ipalubos akas na ti aramidan na kada kayo tatang. Ay, di ka makiab-aba, anak ko. Di mo panggapun ti agibalas. Saan ko amay kariday tatang? Dumteng to ti aldaw amarik namot ni Auntie Sonia ti kas iti aramidan na kada kayo. Ay, sus, mali No awan respeto na kada kayo akas asawa ti kapsat na. Irespeto da kayo kumamot kas tao. Anya dyan na damag ko, sindin akong. Agkasar kayo kanumutan kiniwali anobyong. Ay nawaw, nakadamagan nyo, Nana Elena. Iti kasinsin ni Wali. Amoy matgaya man, Nana. Iso kumati umay ko ibaga kada kayo, kat. Imbitado ak. O, Nana, limitado lang ti bisita nga imbitaan mi. Pakaangayan ti kasaryo aya, di tabalayo. Saan, Nana? Iti may sa a resort ijay sentro. Iso at talaga alimitado ti bisita. Mayat kit di da ita. Iso laang mat ngamin ti kabailan mi, Nana.
Saan mi akabailan apakanan ti intero a barangay tayo? Saan adakas ti agbalin a praktikal na kong? Tinapatag kat tinapudno a panagayat yu kiniwali iti tunggal maysa. Kan saan kayo a mailumlum iti utang? Amo ka ti Uncle mo Joseph ti may papan iti kasaryo kenwali, sindi anak ko. Ni Uncle Joseph lang ang tinangibagaak tatang. Isula ang timbitado iti kasarmi kiniwali. Ay nawaw, kasanungin ang timson niya. Uray saanin nga umay, ta saan mo't lang nga imbitado. Ay sus, ang mga nagsakit tinakam na kan ka anak. Ay natatang, no imbitaak, ang mga no di na matipulan tingiwat na, kat adadakas ang maisawang na. Kasaritam tulatan sakbay amang rukiti kasaryo kenwali. Kat no nagrigat a kasarsarita ni Auntie Sonia. May mayat no saan tayo nga imbitaan tatang. Taamangan no adda maisawang na amadi. Diyak kayat amadadaal ti special nga aldaw ko anya. Bato yung tigat-gatang, Joseph. Agyaman na klaunay, manang Elena. Anya nga oras nga agrubat kayo ngay. Kasar ni Cindy itakat. Saan kami adumaray, manang? Ne, apay ngay. Delikado maglaang. Ang mumati ugali ta asawa ko, manang. Ang mga no dadaulan na lang ti special nga aldaw ti kaanakan may. Wen ang... Maawatak, no apay asyaklaang ti inawis ni kaanakan sinding. Nukas na, saan nga imbitado ni Marison niya? Saan, manang? Ganabon na. Tapno ammo na tirik na. Aramid na lang amin tikas jay ka. Awan mat ni Mari Elena ije balayda. Awan tadimar ay iti kasarda sindi kinwali. Ay nawaw, anyat ko nam lakay. Kasardawali ka ni Cindy. Wan, ita ti kasarda. Na, apay ngay ajak amo ti may papan iti dayta. Gabuta saan ka nga imbitado? Na, naglukon dagita at tao. Apay ngay asa anak nga imbitado. Ti ugalim ti makagapo bakit? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta ngay naramid da? No saan ka nga imbitado? Saan ko mga agsakit tinakam mo? Tamo mait, asaan anasaya ti panakilangan mo katakwada? Kat, may parbeng nga raw ti kasta ngay naramid da. No para iti peace of mind da, maiparbang laang bakit? Nang runa pa'y kasarday jay. Na, takanunungan pa'y lang ngamin ti dakas nga aramid da. Siyempre, saanan nga ubing ni Cindy? Natural, isakit na mo iti amana. Saan mo't mabalin abaybayan na ti kasjay at ratom iti amana? Kumusta ti kasarda Cindy? Mayat mo't Marison niya. Simple laang ngam nag-enjoy kami mo't. Naimbag ka pa'y maray. Imbitado ka iti kasar ti kaanakak. Ay, kwa mare. Ngam siyak akabagyan da. Awan, didak mo't inimbita. Mabuteng dalaang siguro mare. Ay nawaw, anya kumatipagbut nga dangay. Mabuteng dano ag iskandalo ka. Kan amangan no saan da komportable kan ka mare. Nang rona pa'y katkas jay titratom iti ama ti kaanakam. Ahaw, ti kunamkit day, timmang sitda. Ay na mare, masapul nga agsarming ka nga umuna sakbay nga agsao ka. Naa, Nasaya at ti panagpuspuso dagijay nga agama. Talaga laeng ket di ama di tirik na ni sindikan ka, takas jay mo titratom iti amana. Iso asaan da ka nga inimbita iti kasarda. ahaw, jak ammo kadagitang agama. Kan may samare, in marmarites mo ni waling asawa ti kaanakam. Ita, nasakit tinakam mo, ta saan ka nga imbitado? Nagkasar kayo mat gaya man iti nobiom, Cindy. Wen, auntie? Di nakman awagan iti ante. Anya ngay nga rod ti kayat yung nga iyawag ko kada kayo. Ante kun kunam kanyak, ngam sa anak mat nga imbitado iti kasar mo. Kinapudno na, inaramid ko laang ti kasjay para iti amak. Naa, saan ko mat adangran kat ti amam? Amo yun no kasano nga itrato yun ni tatang auntie. Jakmat kayat abastusin nyo ti amak iti special nga aldaw ko. Anya? Pasensya kayon Ngam masapul a protektarak ti amak akagurgura yu launay. Ay nawaw. Kagurgura yu kat awan met dakas nga aramidan na kada kayo. Ne, ni Manong Hidalgo day jay Isuman nga paisaw. Sa dino nga ta ti papanan na.
Diyan ka mo ah. Ay, mabit lang. Isardeng mo man pa'y tilugan lakay. Ha? Apay ba kay? Wen tano paawi dan, di ilugan tan, tapno saan amabanno ka magmagna. Sa dino ti papa na, manong. Ne, da kayo magkamson niya. Agawit akon. Adalain tulod ko iti ayan tigayim ko. Ay kat lumugan kan manong Hidalgo. Ne, saanan? Amangan ko nak numataktak kayo pa eh. Saan madkit day, tapaawit kami matlangan. Lumugan kan, tapno saan ka amabannog amagmagna. Sapay nagbara ti panawon ita. Lugan mo't daan ti Sonya day jay. Wen anak ko, intuloddak dito'y balay. Ni, anyamot nga'y tinaknakan ni Auntie Sonya. Simming putmut kada kayo, tatang. Wen nga rod, nakaamiri siguro mo't anantim. Nasaya at mat ano kasta. Nasaya at mutlaang ti nakisarita na kanyak itay. San akas idi akas laagong, ungit no kasta akasarsarita na. Husto ata bakit matan. Amo na ti husto kan saan. Maragsakan ak unay tatang. Tanasaya at mutlaangan ti panakilangan na kada kayo. Sapay la kumaatag na nayo nanday ta. Sigurado daytan anak ko. Niwali ngay. Nagbalon tatang. Ijayon amangal daw. Kasta niya. Mala, agmerienda kayo no mabisin kayo. Addain lutok a bananak yung. Ay, nawaw! No kayat mo a respetuan da ka, respetuam mat ida. Tratuam ida itinasayaat, tapno nasaya at tumat ti trato daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isa akong tinaurnong nga script dita, Emilia Bakay. Ilakom ka din lakay. Una, tay supay ang maigatang iti abastaw. May mayat samot no nayunan tapay lakay. Ay no, pangalan ta kumaiti inayon ta Bakay. Napambannog ka nagnag na di ta kalsada di kalman. Kat manukilo laang tinaurnong kaw. Orayin tamanen at ipanagbabasura. Ta sigurado nga ado ti maala ta ijay lakay. Inton Lunes pa'y may ti panagbabasura. Ano santa nga orayin Sabado ita lakay. Isupay no adda mainayon. Anya nga ron ti sidayin ta ita. Adda pay mat nateng dita. Ado pay ti ugot ti sayuti iti arubayan no kayat mau. Ugot ti sayo ti matakanayon ti sidayin ta Bakay. Ay nawaw. Ano santa Awan mat nga rod maigatang iti bangus wenno karne. Iso nga ron nga ilakotan tinaurnong nga scrap. Intun martiston. Nayunan tapay laeng tapno addaganas na nga itulod mo ijay junk shop. Naimbag nga aldaw mo, Fiona nakong. Kastamat kada kayo, Nana Emilia. At dala kum amantika. At dapay mat, Nana. Ikanak man iti 1/4 laeng nakong. Mabit laeng, ta isupot ko, Nana. Mantika lang ka di tigatangan yo. Wen nakong, isulaeng mo nga minti umanayan ti budget ko. Ayun gayam, mabalin ka di nga alaak dagiti plastic ken karton an naurnong iti basuraan yaw. No, saan nyo nga ilako dagi jay Aywan
Masapul laang apilyen nyo, tani, naglalaok mat, nana. Ay nawaw, okay lang nakaw. Isupay man nga inayon mikin ni tatam ahulyaw iti iskrap nga urnungan may. Sige, inton sumaruno, urnongak ti scrap dito istor ko, taumay munto alaan, numaurnong, nana. Ay wan man nga rod nakaw, agyaman akunay Awan anyaman na, nana. Adto yan ti mantika, agat-gatangan nyo. Panagkunakit adumot ten tinaurnong tanga scrap bagay. Naimbaglaangan taado tim basura da itay. Wan nga raw. Isupay nga igatang ta iti pangkusina ta. Isuna laang taawan mo't ni Abel. Isardeng nakanumot ten ti gumatang iti iskrap. Asino nga iti pangilakwan ta kadagita. Iti ayan ni Violeta ngay nga ta. At damot jang shop na dayjay. Aywan anya. Ipadas taman ngagpaiso ijay. Bayat nga ta ti presyo na. Saan ta nga amulakay? Ngam ipadas talata Imposible mo nulukun na tapay laang ni Violeta. Ay nawo, saan ta nga mo na niya't aday ti panunot na dayjay a babae bakay. Ting positive lata alakay. Isaganam nga ruden na kita ta itulod ko iti junk shop. Kalpasan ti pananganta. Oh, at iti bayad ti scrap mo, Tata Julio. Ha? Daytoy laang nakaw? Unta ta. At da reklamo yo? Ay nawaw, manukilo ti inyag kong scrap aya. Kitain nyo ti listaan atata. At da amin nandita, agraman presyo. Nakita yung matiin kilok nga scrap itay. No awan pa nagtalik yung kanya, timbangan tayo manana. Mabaling ka di nga ulitin tayo at timbangan. Ay katwa na. Mabiit lang ang tanay. Us-usaran dati timbangan. Mangyag kay tumanin no adda maurnong yung. Wan, makitan taw. Always open ti junk shop ko. Saan kayo alugi? Tamayat ti presyo. Nangingina ngam ti daduma a junk shop dito'y lugar tayo. Manot na paglakwam lakay. Awatan bakay. Ay nawaw. Dayto'y laang tinapaglakwam. Day talaang matintod ni Violeta. At dalistaan di tabakay. Ang mga no nagkamali iti kilaw lakay. Inulit mi nga in kilaw. Isulat tamay. Ay nawaw. Imposible mo't dayta Yun nga raw. Uray sakit sa anak amamati aday talaang tibayad ti scrap nga inilako ta. Amangan magno sa ti timbangan da. Day ta, tisaan ko nga mo bakay. Naperdi mo nga mintitimbangan ta. Saan ta maikilo dagiti ilaklako ta? Yun nga raw bakay. Saan ta nga amo no sasauran da tamatang. Ay, at ang sama gayam timbangan ni Fiona ijay Mabalin nga taabuludin tayong itong sumarunaw. Wun lakay. Nakaskas daaw mo daytan. Adayo adakdakkel timbayad ni Abel. Iti scrap nga inlako taken kwa na idinapalabas a bulan. Yun nga raw. Dakal tinagdumaan da. Kat adupay kit diti intulod ko itayan ni Violeta itay. Schedule ti panagbabasura ita, Fiona. Ti adda iti nangisit a garbage baglaang ti ibasuram, lakay. Dagiti scrap ngay. Ibatim pay laang dita, taumay alaan ni Nana Emilia inton maurnong. Okay. Isupay mo't nga ilako da. Nakita ngagpaiso ni Tata Julio iti igit ti kalsada iti naminsan. At iturduron na akariton. Wen, isumot dayta ti may sa apangal-alaan da iti kwartada. Mayat matkit di no adda kalugaran nga agurnong iti scrap tapnosan nga isupay am ay warwara dita. Wan mo't di ba kahit? Orno agtuman nagiti plastik kan bote iti paradaan. Nasaysaya at manan ti kasta na panunot mo lakay. Iti kasta saan amarigatan ni Tata Julio. Bakit? Itad mon kada Nana Emilia kan Tata Julio tinaurno nga scrap. Wen, ibagak to kadakwada no umayda dito istor. Ibagam nga damot lang na urnong iti paradaan. Mapandalata laang tayo supay. Sigurado amaragsakan dagijay no kwala kay. Kasimot nga min dagiti nga agasawa. Kaslawan anak da. Awan mat nga minan bibiyang dagiti anak da kadakwada. Day tamang ipawit ko maiti grocery no iso.
Nga maawan mo't bakit? Inaldaw nga agpaspasada nga maawan mo't makita nga agpahuit para kadakwada. Day talaangan agurnong iti scrap ti amok ama itulong tayo kadakwada lakay. Agpapada tayo mat ngamin amarigrigatan iti biyag tayo. Tinapatig akit at maitulong tayo kadakwada bakit? No maurnong, isupay agastusan da nga agasawa. 2 kilo abagas man, Fiona. Naimbaglaangan taimay kayo tatahulyo. Idi pa'y may saaldaw nga ururayan kayo. Ay nawaw, adda ka di basol ko na kaong. Ah? Awan matkit di, tata. Itad ko laang kumati na orno nga scrap. Iso ka di dagito'y nakasako dito'y? Wan, alaan nyo amin ang dagita, tata. Ay na, agyaman aklaunay na kaong. Awan anyaman na, tata. Wan gayam, adda kanupay na ornong ije paradaan. Mapanyon to alaan, ta isupay nga inayon yo. Asilot ka sa rita ki Jay ngay. Adda nila kay ko ijay, tata. Kasarita yung tulat ta. Ay, anya nga minan tay kunayo agatangan nyo, tata. 2 kilo abagas na kaong. Manuti bagas ita? 60 ti per kilo. Ngam oray ilibre kon kada kayo, tata. Ay nawaw, sa anay na kaong. No ilibrim kanyak akit malugit istormaw. Ah, saan mat siguro, tata? 2 kilo laang mat? Tigatang mo kuma iti bagas, kat igatang mulatan iti sidaan nyo kanina na Emilia, tata. Ay nawaw, apay agimatang kapaylaang iti sardinas lakay. Wen atad damot kwarta ba kahit? Manulaang matday jay. Inlibre ni Fiona ti bagas. Anya, Iso nga daing gatang ko iti sardinas. pudno ka day. Wain bakit? Kita ang pa'y tinyawid kong scrap. Nagadon lakay. Inted na amin dagita bakit? At dakit di kanupay di paradaan. Talaga nasaya at ti panagpuspuso dagi jay nga agasawa. Wen nga raw. Manang nga asid ah. Iso na laeng tasaan ta akabailan asubadan ti kinaimbag da kadata lakay. At dati Diyos ang makakitkita bakit? Iso ti mang subad iti kinaimbag da kadata. Naimbag taimay kayo, tatahol nyo. Imbaga ngamin ni bakit mo nga da kano na urnong scrap dito ibaraw. Aywan, adda tata. Makitkita yung dagijay. Dagiti puraw asakaw. Wan tata, naurnong a plastic dagijay. Naginuman mi ti soft drinks. At damot laang lata ana inay nayon. Ay na, agyaman aklaunay Dominic. Awan ang yaman na tata. Nagmerinda kayon? Nabsugak pa'y nakaw. Nanganak sakbay niya mayak dito. Alaan nyo nga ro dayto eh. Tamirindahan nyo ijibalayo. Ay na dahi tanakaw. Bibing ka, tata. Intad ti kapsat ko. Nakababain ka na kayo itasawa. Anya ko mat pagbainan nyo ngay, tata. Adumit tanti na itultulong yung kada kami itasawak. Kasta talaga, tata. Agtitinulong tayo. Taisot pagayatan ti apo. Anya ngay dagita nakasako a binagkatyo tatahulyo. Ay kwa, scrap na gito'y, Violeta. Mala, mudo yun ta ikilo tata. Ugasan mi pa'y kan bakit kaw. Naggapuan dagita ya. Inted ni Dominic. Ah, o sige, itulod yun to dito'y numaugasan nyo, tagatangag, tata. Nalpasan lakay. Na mag-aanan. Wun, mabalinan ang mailako dagijay. Mapan ka pa'y man iti ayan da Fiona. Buludom ti timbangan da. Ayun nga agpaiso. Apay da ijay, nalipatak mutun. Ibagam nga isublita mitla dagos. Wun lakay, mala, rugyam nga ruden ti mangisako kadagitoy. Tamapan ko buluden ti timbangan da. Wan bakit? Tapnusan da taman alukwan da ja a Violeta. Wun nariga nga ta ti agurnong iti may 1 kilo a plastay. Nakunampay bakit? Madimit, ano sa oran na pailaang da tao? Day talang aruden nga scrap ti may sa pagbibiyagan ta. Ay wun gayam, adda pa'y order ni Mari Lili a may 1 kilo nga ugot ti sayutay. Isupay mo't lang day taa. Idagas mo, itayan da, numapan mo buluden ti timbangan da Fiona. Bakit? Fiona nakong, adda ka kaday. Fiona!
Apay ka din, nana. Mabalin a buludag titimbangan mo na kaum. Aywan anana, mabalin latamat. An-anon nyo ay titimbangan. Ikilumi dagiti iskrap nga itulod mi iti ayan ni Violeta na kaum. Nay, adamat timbangan na ijay, nana. Adda ngam kasla sasauran na kami maut. Anya? Manula ang tibayad ti intulod ni tatam ahulyo idi na minsan. Panagkunami kat saur ti timbangan na. Ay sos, day talaang agpaiso, nana. Isunsamot je pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo nga imay gimatang dito istor ko idi kalman. No kasta, saan lang gayam ada kami ti luklukon na? No adda ko masabali a junk shop dita, di may mayat manan. Aywan, adda dita krits ti timbangan, nana. Alaan nyo latta ditan. Agyaman unay nakaw, isublik tumula ang inton madamdama. No choice mo ngamin, nilaangan Violeta ti amumi nga adda junk shop na dito'y lugar tayaw. Duada kumakan ni Abel, ang insardeng beton ni Abel ta agabrod ka no. Ay kat ipadas yu latta ti agkita iti sabali a pangilakwan nyo, nana. Nang runa, no mapanagnakan nyo aluklukwan da kayo matan ni Violeta. Oh, 12 kilos, nana. Ay nawaw, apay at 12 kilos laang. Di yung makita aya. Kitain nyo nga mintitimbangan Saan mo't akasta ti kilo na idiin kilo may? Nangikiluan nyo aya. Ititimbangan ni Fiona akalugaran tayaw. Amangan no na perdi ti timbangan na tata. Luklukon na kamin sa amot Imposible na perdi ti timbangan ni Fiona. Ngamin, dahi dya timbangan mo't lang ti usar na para kadagiti lako na. Wan nga raod. Amangan mo't no day tatimbangan mo ti adda-dadail na. Adda kada kayo day ta No awan pa nagtalak yo kanya. Alain nyo lang ang dagiti iskrap yo ta ilako yo iti sabali. No adda pa'y pangilakwan nyo Anya, una tap no awanan ti adupay asauyo. Pagpanunutan nyo pa'y lang amin data umat iti dakas. Kasano ngayon day talakay? At kita talahangat iti sabali a pangilakwan ta bakit? Adda pa'y nga ta. Ipadas ta? No ipilit tamit ngamin nga ilako kin Violeta. Malugi tamit bakit? Un nga rod sweetik mo't gayam day a babae. At least, napanagnakan ta pudno ti atap ta. Un mo't kit day. Saan tan mailawlawan mangila ko iti scrap kan kuana. Tano iso ti gumatang ay katawan malugi tala ang lakay. Nalabasag na kapitan ni Tenta Violeta itay bakit? Apay ka no, lakay. Dagiti timbangan ng samot ti makagapo. Ha? Adda ka no nag-report ije barangay hall asaor ti timbangan na. Ay sus, day takit din. Dana na Emilia ngay nga ta. Nailako damot nga ta ti scrap da. Day ta di saan kong amo, lakay. Saan ko pa'y nakasarita ti agasawa? Sapay la kuma, ta saan da nagpabiktima iti dayja of Violeta. Saan mat siguro? Binulod da mat titimbangan idi na minsan nga aldaw. Kumusta, Nana Emilia? Okay laang mat, Fiona nakaw. Nadamag yung kadi, tinapasamak ka ni Violeta? Nay, apay ni Violeta. Binisita ka no, mat da kapitan ti junk shop na. Ay nawaw, adda nang i-report kan kuana. Adda, Nana. Asino mat? Dagiti kalugaran tayo lakit di alinukluko na, Nana. No kasta, adda nakaiturad anang ipabarangay kan kuana. Adda, Nana. Kitaan nyo kit di taamangan nuda kayo mati pagpupudutan day jay a tao. Aywan gayam, inlako yu ka din ti scrap yu ken kuana? Ila kumikuma. Ngam saan anatuloy tanaamuan mi asaor ti timbangan na. Iso aday jay, inla kumin iti sabalay. O di nakarkaron a pagpupudutan da kayo, Nana. Saan mat ada kami tinangi-report kan kuana? Agannad kayo latta, Nana. Amangan no iraman da kayo kitde. Da kayo magayam ti lumabas, Nana Emilia. Ay kwa, adda masapul mo, Violeta.
May sa kayo mo't siguro kadagiti nang i-report kanya-kanya. Ne, awan amumi dita ah. Agrason kayo pa'y lang amin. Ay nawaw. Ape akas tati pa nagsasaom, Violeta. Ay di ka man makibiyang si ka Dominic. Lumabas ka lang no lumabas ka. No na ipabarangay kagapo iti kalukwam. Aklo nung tibidot mo ah. Na awan amom iso adi ka agpakalaing dita. Di ka agbirok iti pabasulam. No ti sinuswitik nga aramid mo tinakaibabay nam. Laglagi pam, a desisyon mo ti agaramid iti kalukwan. Iso nga awan nga rod dagduma a pabasulam. No di ti bagim mo't lang. Ay nawaw. Agbalbaliw ka, anta bakit kamatan? Ammom ti husto kan saan? Kat no di mo kayat ti mapabainan, wano maipabarangay, aramidem ti maiparbang. Ay nawaw! No naireklamo kaga po iti dakas nga aramid mo, aklunam ti biddot mo. Di mo ipabasol iti sabali ti bunga ti linuloko nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marina bakit? At dangatan nila ni Jebalay da? Ay nawaw. Apay nila ni Sander. Una, tanadamag ko nga ilakla ko da kanu ti dagada iti asidag ti abangan ta adaga. Aya. Huwag bakit? Kasarita man git din umano ti panangila ko da. Tanumabalin, di iyutangan ta. Dayjay laeng no nanginamot ti panangilako da. Tawaran bakit? Nalakamot dagi dya kasarsarita kit. Siguradong ipatawar da. Nang runa no nasaya at ti panakisaritam katakwada. Sa bagay, mayat ngagpaiso no gatangan taday ta adaga. Mayat ti lokasyon na. Isomapan ka iti ang dala ni itamot lang. Ibagam nga interesado ta iti daga nga ilaklako da. Nga manusan da nga urayan ti bayad ta. Tagdiskitar ta pay lang. Wan lakay, mapanak nga rod iti ayanda kalpasan ti trabaho ta. Kaya't milaunay ti dagang ilaklako yu, marilani. Da kayo ano kayat nyo, di katangan nyo. Ngam mauray yu kadi ti bayad mino bilang laang. Wan matkit ni, basta saan amabayag ang. Wan, urayan mila ang tilon me. Agbayad kami itaatawon matlaang mare. Okay nga rod, numano ti imbagak a presyo itay, iso dayjay ti masuro. Wan, okay laang. Kan adapay request ko no okay laang kada kayo ah. Anya dayjay. Mabalin kadi amulaan mi matlaangan ti daga kabayatan ti panagdiskitar me. Ay nawaw, bayadan nyo kumapay ah. Awan pagdanagan nyo, ta sure buyer kami met kanila kay ko. Mulaan mi kuma, tapno saan asayang ti aldaw, mare. O sige, ngam agbayad kayon to ah. Wen, urayan mi laang ama i-release ti lon me, tapno adda inayon mi iti urnong me, mare. Kurang ngamin day jay kat. Mabalin mo't nga i-advance yun, numano ti adda dita. Itad min tulaangan inton ma-release ti kwarta, tapno mamaminsan, mare. Ay nawaw, amangan no saan pa'y an-approvean day taalon nyo, mare. Ay nawaw, kaibagbagak laang ama uray ti release. Kaya't naasawan day ta, naaprobaranan, mare. Anya nga imanugot da ka di amulaan ta ti daga nga ilaklako da, bakit? Wen lakay. Ay no, nagsaya atin no kasta bakit? Nalakala ang akasarsarita day di alani lakay.
Imbagak ang mauray laang tirilis tilunta. Ang saan pa'y mo tanaprubaran ba kay? Api akas tatimbagam kang kuha na ngay. Ay kat syempre diskarte mo tan tapno marugyan tan amulaan ti dagalakay. No ibagak asaan pa'y anaaprubaran, sigurado asaan nga umanugot dayjay. Sa bagay mo't kit diya. Anya nga tati mo ulat ba kay? Wen nga rod, jay ko mamaapit adagos. Kompormilat na nga ro din. Basta maapit adagos. Wenan di bali tain pakadak meten kani Marilani ti daga. Awan met siguro ti agbalin nga isyo di tano bilang laeng. Kasano ngayon day bakit? Saan mo't anaaprobaran ti lunta? Ay, wen nga rod Saan tan samot tan agatangan ti daga? Awan met pagbayad talakay. Saan nga ro din nga agaplay iti sabali alon? Alanganin met laeng lakay. Amangan no saan manen am apruban. Wan nga ron. Sayang ti banugtan ko. Hay, urayan talaangan kasarita na ta ni Marilani. Ibagata asaan gayam amatuloy tinagsaritaan mi idi. Saan tan agatangan ti dagada lakay? Saan ta pa'y nga ron nga ibaga? Asaan anaaprobaran ti lunta? Saan pa'y takamulmula talaeng? Numaamuan na asaanan an aprubaran ti lunta. Amangan no papanawon datamatan ditoy. Sa bagay. At napuntong bakit? Sayang tinaimula no papanawon datalakay. Ibagatan tulaangan no makaapit tan. Wen tapno saan mo't asayang ti banugta nagmula. Nakapitan da Marina iti mula da. Ngam awan pa'y magbayad da. Nakita yu ang nagapit da, tatang? Wan. Naaprobaran ka iti lon da giday. Wan no inulburan da ka lang. Mauray laangan ti release kuna namat idinagsarita kami. Tunggal agdamaga ket ibagada nga aguray tayo kano. Saan mo't amabalin nga isuda ti agdesisyon? No kaano nga agbayad da? Ay, wen nga rod tatang. Kasano nga taday ta aya? Nasaysaya at sabad no kasaritam laangan ida. Saludsudam no interesado da kadipay wan no saanan. Amangan mo no kung kunada laang dayjay. Kat kaya dalaang amakalibray. Madimot ti kasjay Nagsarita kami nga rodan kin ni Marina. Iso asaludsudam manan no interesado da anak ko. Narigat ti kasta. Mano abulan nga aguray da tao iti bayad da. Wen tatang, kasaritak tumanen ni Marina. Asap anak ko. As soon as possible. Tamangan no adagayam sa bali a plano dagijay asantay nga mo. No apay mo't ngamin ang nagtalakak adagos kadakwada Saan ka mababalaw no nagtalag ka? Takalugaran tayo mga min ida. Nasabat ko ni Tata Puldo di takalsada itay, Sander. Kahit, Naibaga na nga umayto kano nila ni dito'y balay tagsasarita tayo. ay nawaw, sigurado ang maipapan iti dagat ipagsasaritaan tayo. Sigurado daytan lakay. Sikan ti sumangukin kwa na no umay. Apay asyak laang ngay. Ay nawaw, sikan ata na kayo mo tinagsarita iti. At least, among tinagsaritaan nyo. Among tibagbagam ken kwa na no kwa. Wen ang Ibagam laangan ken kwa na asaan an aprobaran ti lunta. Iso asaan tamot agatangan ti dagada. nungay ibaga nang agbayad ta iti abang taminulaan tamot ti dagada. Eh di mang tatay ti basit lang. At dangot bakit tinatangin lako ta. Kan maysa, awan maaramidan tayo ta saan nga rut an aprobaran ti lunta. Saan nga tangagungad? Sa paimbagak nga urayan talaangan ti release. Ibagam nga imbabawi da tilon. Iso asaan ta anarilisan. Ibagam aday jay lang alun tinamnamaan ta pagbayad ta kuma. Kumusta nga itibayad mo, Mare? Ha? Ay, kwa Marilane. Imposible mo't no saan pa'y an nai-release ti lonyo. Mano abulan ng tinapalabas. Nakaapit kayo pa yan. Ay, kwa Mare. Kinapudno na. Awan na i-release a kwarta kada kami. Ay nawaw, timbagam kanyak ide kat mauray laang ti release. Wen, ngam imbabawi damot ngamin, Mare. Anya? Imbabawi da, iso nga awanan na aramidan may kanila kay ko. Kasano nga rodan dayta? Saan yun agatangan? Saanan, Mare? No kasta mo ilagayam asaan kay asigurado itilon nyo? Saan kay kumaan nagpa-reserve tapno saan kami mat anang namnama? Ay, kwa, pasensya kan, Mare. Ngam tangay nagmula kayo mat?
Nakaapit kayo pa yan, agbayad kay latan iti abang. 2,000 lang ti maitad mi amare. Anya, kano naglawat ti minulaan niyo? Wen ang manulang matinapaglakwan may. Awan mo't gayam may sa asauyo. Anyan ti kasta agalad ti tao. Naimbag ko man no impakaamuyo adagos kada kami. Asaan nyo gayam agatangan? Saan? Ta pinagururay na kami pa'y itinabayag. Anya timbagan nila ni kang gangay. Makaungungot nga rod lakay. Hinted mo ti 2,000? Wen, inala na nga madi ti panagkita na kanya. Di ba agyaman tadalat ta hinted mo ken kuana? Santa basol no saan ang aprubaran ti luntan niya. Sigurado nga gistorya day jay lakay. Ay nawa, bayam tag istorya aging kay kayat na. Kan may isa, nanginalaunay mo ti presyo da. Husto lang ti desisyon ta asaan ta agatangan ti dagata. Kumusta nga ilani anak ko? Anyat nagsaritaan niyo kada Marina. Awan tatang, ibabawi da mo gayam. Anya, Naimbag ko man no imbagada na sapsapa. kasano nga rodan da ita? Kasaritak ni Manong George no interesado pa'y laang. Ha, sayang. No saan ko man nagpareserba dagitang agasawa? Nalako ko madaitan adaga. Ay, huwag nga rod tatang. Perhuisyo ti impaida. Sa bali pa'y nga rod ti panakisarita ni Marina kanyak itay. Isupay laang ti maditi tono ti boses na. Oo na yun dagitang agasawa. Saan da magayam at tao akasarsarita? Pudno launay tatang. Lesson learned matkit di kanyak. Tainton sumaruno, agbalinak matten awais. Madigayam no agtalak adagos iti pada at tao tatang. Imbagam ko mga agbayad da iti abang taminulaan damag. 2,000 laang tinted da tatang. Anya, Awanan na aramidak Narigat mo't gayam akasarsarita dagijay at tao. Manungay ti pangilako yu iti balayo na natere. 600,000 Marina nakong. Kurso na dami ngamin nana. Gatangan nyo ano kayat yaw. Wen kumangarod nana. Tapno saanan ang masapul nga agan anos kami iti pagnanaadan mi abalay ita. Ngam kas saan amabalin ahulugan? Mabalin latamet nana. Ngam mauray yu kade no bilang. Ikan na kami iti uray manu abulan da kumpliton mi ti 600,000. Mabalin latamet. Basta saan amabayag unay takasapulan mi ti kwarta. Wen nana. Kano manugot kayo. Mabalay nga agnaad kami ni Jay. Ne, apay ngay nga agnaad kayo kat saan pa'y mo't anabayadan. Agbayad kayo kumapay Saan abali ata sure buyer kami mat nana. Awan pagdanagan yo. Wen angam narigat mo't no agnaad kayo kat saan pa'y anabayadan. Sigurado matlaang agatangan mi nana. Malah takasaritak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anyamot ti may bagada. anya ngay, imanlugot ka din ni Nana Terry Marina bakit? Ay, saan pa'y nga rod lakay? Nay, apay ka no ngay. Imbagam ko mga interesado ta iti balay nga ilaklako na Imbagak, ngam di na kayat nga agnaad ta no saan pa'y anabayadan. Bayadan tamot lang mo. Saludsudak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anya ti maibagada. Kung kunanamot kanyak itay. Bareng umanugot dagiti anak na. Sapay la ko mga rod takas talakay. Sapay mayat day di abalay. Pudno day talakay. Magustuak unay ti disenyo na ka. Anyat ko nayo tatang? Ilaklako ni Tire ti may sa abalay da. Ay nawaw, apay nga ilako na tatang. Awan mo't ngamin agnanaed anak ko. Sayang mo't ano ilako na. Kun kasapulan da kanu ngamin ti kwarta. Iso nga ilako na beten. Day talaang adda bayar da. Dayta ti jak amaw. Kasaritak tuman, tanuawan pa'y, ibagak itigayim ko. Agbirbirok nga mindayjay itigatangan na abalay tatang. Ay wana, napintas mo't kat ti balay nga ilaklako ni Nanam Atere. Adda bayar yo, Nana Tere.
At da nakisarita ngam saan pa'y asigurado. Asino nana, da marina ken sander na ko. Ay nawaw, dagijay nga agasawa manan. Adda ka di parikot. Kaino linulukot ni arami dagijay nga agasawa nana. Anyat kayat mo asawan na kong. Alis to laang nga agpa-reserve dagijay nana. Ngam no pa nagbabaya doon kat ay na awanan. Kat no kayat dapay nga rudon ti agnaud iti day di abalay, kat saan pa'y mat anabayadan. Ay nanana, di yu ipalubos. Agkita kailangan iti sabali abayar. Nalaing-laang nga agsaodag ijay nga agasawa. Ngam di damot laang kabailan at takderan ti bagbagada. Anya, day tatipod no nana. Awan pa'y may sa asaodag ijay nga agasawa. May sa akon kadagiti na biktimada. No kayat yo, ila ko yung laangan itigayim ko. Sure buyer day jay, nana. Ala, ibagam nga rod itigayim mo, takon-takan na. Una na, ibagak token ko na. Narigat ti maadaan iti buyer nga ulbod. Ibagadan tumot kada kayo nga urayan da alone. Uray saan mat gayam ana-aproban. Anya ngay nana, kumusta? Okay lang ka day iti anak yaw? Pasensya kayo ngam saan amabalin ti kayat yu amapasamak, Marina. Ay nawaw, apay ngay mat nana. No kayat yu ti agnaed iti dayjay abalay, masapul abayadan yu pay. To follow nga rod nana. Diyak kayat ti to follow abayad. Amangan no inton madamdama kat aramidan yu mat kanyak ti kas iti inaramid yu kinilane. Ha, no kasta, nagistorya day di alani kada kayo, nana? Wan, katjak kayat amabiktima akmat, iso apasensya kayon, cash basis laeng, saan amabalinti to follow abayad. Saan matan ngay manugot ni Nana Terry lakay? Ne, apay ka ngay. Wuna, ta sinugsugan day di alani. Ay nawaw, kasano sinugsugan nila ni bakit? Imbaga nila ni Timay papan iti dagada agatangan ta kumaide lakay. Anya? Ay, makapaasar nga rod. Saan ta nga mo? Amangan kit din uninay nayunan na pay kit diti istoryana. Naglukon day dya babae? Kasaritak tuman. Amwag, nuan niya pa'y tiinpulpulong na ka ni Nana Terry. Apay akas jay matan ti pan nakisarita ni Nana Terry kanya. Ay wan, kasaritam tapno saan nga agruam bakit? Ay wala, isukit din ti mang dadaal iti plano ta. Saan amabalain lakay? Mapanak tumot iti ayanda na nateri. Barang agbaliw pa iti kapanunutan na. Kat ila ko nalat ti balay kadata. Wen lakay, saan ta mapukawan iti namnama, aging gaasaan pa'y analako dayjay abalay. Naimbaglaangan ta nasabat ka, kontrabida a babae. Ulitin man timbagam, Marina. Kontrabida ka kunak. Apay adadadaulan da kami ka ni Nana Tere, Saan mo ta? Ay nawaw, ni Nana Tere mismo tinangibaga kanya. Nagistorya ka, isong amo na tinapasamak ide. Nagistorya aklaan mo't, dakas ka di ayan. Amo ka, di mo kaya't agatangan may dayja abalay. Ay na Marina, madiman ti kasta agalad yung agasawa. Diyo sayangan ti oras kan banog ti padayo at tao. Makonsensya kayo mo ta. Di kay agbalin a perwisyo iti padayo at tao. Ay nawaw. Nalaing kay laeng ngamin nga agsao. Uray diyo kabailan atakderan kat nagturod kayo nga agkari. Ay agtal na ka man sila. Ulbud kayo pa'y kanlakay mo. Tinaibagayo kanyak ide kat adda urayan nyo ang mairilis alon nyo. Tagayam, saan ang aproban? Naimbangal daw yun, Nana Terry. Kastabat kan kasandar. Anyat masapol mo. Imayak ta makisarita ak, Nana. No ti balay ti gagaram. Addan nakasarita mi abayar para iti dayjay abalay. Ay nawaw, di mo't imbagami kada kayong interesado kami. Wen, ngam na dismaya ak itinangag ko. Apay ngamin apat-patsin nyo ti sausawang da alani, Nana. Narigat ti agtal, Alexander. Anya? Saan lang gayam anilani tinangaramidan nyo iti kasjay? Aduda pa'y,
Talaga nga ugali yun ti agulbod iti padayo at tao. Madi ti ugali akasta. Nuan niya ti saritaan, iso kumati matungpal. Talaga ka ding awanan agbaliw, nana. Awanen, narigat ti agtalek iti tao nga awan maysa asauna. Awanan bakit? Ilako da kanumod day di abalay iti sabali. Ay nawaw, asino ti bayar da? Day tatisan ko asinaludsod. Basol nila ni no apay akastoy tinapasamak. Narigat tagtalek iti tao nga awan may sa asauna. Kunakit din ni nanatiri kanyak. Talaga mabusurak iti day dyan lani lakay. Ay mawan maramidan ta bakit? Uray kayat tagatangan day di abalay. Saan mo't akayat ni nanatiri? Dakkel ti epekto tinaraaramid ta. Bakit? Ay, awanan ti arapaap ko amaaddan iti napintas abalay lakay. Nagdamot lang basol ta bakit? Ay nawaw, apay abasol ta kat nilani mat tinalaing an nagistorya. Pudno mo timbaga ni Lani. Saan ta tao akasarsarita? Nagbalinta pa'y ngamin nga ulbod. Iso asaan ta mababalaw dagiti tao no adda maibagada. Ay, una yon ti kastoy ang mapaspasamak sander. Ti kasayatan laeng nga aramiden ta ita. Kat ipanagnag ta nagbalbaliw ta. Bakit? Saan tan nga agulbod? Iti kasta, agtalek manen ti sabali a tao kadata. Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguradwam akabaalam atakderan ti ibagbagam. Di ka agisawang iti inuulbod, tapno saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ni nanang? Damag ko nagpa-check up da idi kalman. Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam, kat sa anak mat anapan ijay. Saan mat laeng asyak ti kadwa na nagpa-check up. Sarong karamot nga minti inam alar ni bakit? At dangarod ni Mayla ijay, kabailan na daytan. Unay ka? Itaas si bibiyag pa'y ni nanang mo. Iparik na yo kumamot ipamatagyo ken kuana ah. Alawanen, tapno awanen ti adu asaom, mapanak iti ayanda itamat laeng. Itugot mo ni JR. Tapos makita na mo na apong na. Saanen, agbati laengen. Adda ka mat akadwa na dito'y balay. Sa anak mat lang agbayag ijay. Oh, anya timbaga ti doktor nga eh. Naskan nga ag-maintenance ni nanang, manang. Anya? Ay, day tangarod ti parikot ita. Sapay nangina ti agas na. Apay aparikot, kat adamat pensyon ni nanang. Adda, ngam saan nga umdas day jay apagpaagas ni nanang, manang. Ay nawaw, kasano nga rudan day tangay? Amangan ko nak no adda kwartam dita. Nayunam ko mati pensyon ni nanang tapno adda maigatang iti agas na. Pangala ako mamot ngay iti kwarta. Kasano pa yun ngay dayta? Ano san nyo pa ilaang nga ipamuspusan? Tano siya, talaga nga awan maitulong ko. Saan mat amabalin abaybay anta ni nanang? Kaasi mat manang. Isu nga rod nga ipamuspusan nyo pa ilaang. No kasta? Ag-maintenance mo ni nanang? Ay nawaw, kaibagbagak laang Benny. Di karakaro ang magastusan da. Ay katwa na. Gitaam no ta sobra iti tangdan mo. Mangted ka ba kay? Tulungan nyo ni nanang yaw. Tapno agimbag. Saanen, at damot pensyon ni nanang.
Makaamumatan ni may lamang ibiro ka, ta isumot ti agnumnumar iti sanikwa ni nanang. Narigat nga tati mga sikaso iti masakit. Bakit? Basta kasjay. At dangarod ni may lamang asikaso kin ni nanang. Kabailan na daytan, ngamin awan pa'y mo't pamilya na. Dandanin maibus ti agas kaw, may anak kaw. Agsweldo akmat kit din ton Lunes, nanang. Anya nga't ano mangila ko talaangan iti dagatayaw. Ay nawaw, apay amang ilako tayo ngay, nanang. Tapno adda pagagas ko. Tapno saan ka maila amarikatan. Kurang maangarod ti pensyon ko. Ngam no ilako tayo, papanan tayo ngayon. Saan mo't mailako amin, anak ko? Ti daga tayo ijay amyanan laeng ti ilako ta. Angam, nanang. Anak ko, kayat ko pa iti agimbag. Kayat ko pa iti agbiag, iti napaot. Ay nawaw, oray syakmat nanang, kayat ko pa'y makadwa kayo. Lukas ta nga road, tulungan na kanak ko. Ilako ta ti daga tayo ijay amyanan. Iti kasta, adda pagpaagas ko. Nadakamat di ka nakamay lang nga ilaklako yung kano ti dagayaw ijamyanan manang Flora. Wan ading ko. Ilako mi ti dagami ijay amyanan. Taiso ti pagpaagas ko. Adamot pensyon mo manang. Adda, ngam saan mat nga umtas dayjay. No kasta nga raw, kasaritak ti anak ko. Gatangan may tilaklako yung adaga manang. Agpaiso ka ba, guys? Wan manang. Ay naagyam anak unay Saan kamin amarigatan nga agbirok iti bayer. Agpaimbag ka manang. Mga kay tinasusustansya amakan. Tapnosan ama ibus ti dagayaw. Waan, isumater aramidag ating ko. Kaya't kumatan ti agimbag tapno awan pagparikutan ni Mayla. Sipod nagsakita, isun tinaanos ang mga asikaso kanya. Naimbaglaangan tanasabat ka dito'y dalan, Mayla. Apay ka di manang laar ni. Ada masapul mo? Pudno ka di tinadamag ko. Anya anadamag mo, manang. Pudno ka di nga ilako yu tidaga ni nanang ijay amyanan. Wan, Ay nawaw, apay nga ilako yu day di adagangay. adda ka di parikot, manang. Sayang dayjay no ilako yu. Kasapulan mi nga rod ti kwarta, nanginang amin ti agas ni nanang. Ay namanang, si bibiyag pay ni nanang. Isu anoan niya ti desisyon na para iti dagana, awan karbengan ta amang kontra iti dayta. Ti ibagam ket di, ammom amairanod ka. Isu akayat mo met nga ilako na day di adaga. Gamrod ka met amaysa. Pangaasim man manang, saan aday ta adaga ti pangapaam kanyak? Kas nakunak itayan, ni nanang ti akin kukwa iti dayjay adaga. Iso anoan niya ti desisyon na, awan karbengan ta amang kontra. Italaang manen anak ko umay ka dito'y balay laar ni anak ko. Una, tanapatig ti ibagak kada kayo nanang. Anyat ibagam aya. Nadamag ko nga ilakla ko yu ti dagayo ijay amyanan. Ay wan anak ko. At dabayer may ti kasinsinyo matlaang. Ay nawaw. Apay nga ilako yu day di adagangay. Kasapulan mi nga minti kwarta. Para iti panagpaagas ko, anak ko. Anya matan nanang? Nay, apay akas lamadanagan kalaunay, anak ko. Ay, kwa nanang. Madanagan kan samot no awan ipatawid ko kada kayo. Ay ni, saan nanang? Di ka naglibak. Amok ti aday ti panunot mo. Kasla siyak pa'y ti dakes ita. Ay na anak ko, awan rumbo nga pagdanagam. Ta saan kumatkit di nga ilako amin. Mangibati aklat tamot iti para kada kayo iti kabsat mo. Talaga asaan nga pampanunot ni nanang? Ay nawaw, apay ni nanang larne. Una, agasam ngay dayjay. Ilako daki di kanon ti daga ijay amyanan. Kasapulan da siguro ti kwarta.
Wen angam sayang mo't dayjay adaga no ilako dalaang. No kaya't mo di katangam. Awan mo't nga rod kwarta. Amok man ti adda dita panunot mo. Naa, anyat kayat mo asawan si ka, Benny. Madanagan ka no ilako ni nanang amin ti dagana. Mabuteng kang awan tawidem. Ay, saan Di ka naglibak-bakay. Am-amukan niya. Apay ngamin nga ikam itidakas akay papanantim bagak ngay. Wana, ta imbis ang madanagan ka iti sitwasyon ni nanang. Saan? Ta sa bali mo ti pagdandanagam. Itad kon ti bayad ti daga, manang. No kasta, nagpawitan ti anak mo nga OFW, Joey ading ka. Wan, manang. Bilangan tayo manan. Tapno masigurado, akumpleto ti kwarta. At damat pa nagtalagkukan ka ading ko. May met sa gayam no rayon tayo ni Mayla. Ay laangan ka bagay. Ni may lamot laang ti pangipadulinak iti dayta a kwarta. Ay wana, may mayat no ipadulin mo kan Mayla. Tamangan no matakaw pa. Wan nga raw, Anya nga oras nga agawid ti kaanakak, manang. anyat oras ditan. Alas 5 iti malam, manang. Ay paawidan dayjay. Alas 5 iti malum ti out na itakat. Mala, agkapi-kapay pangururayan taken kwa na. Binayadan nyo ka din ti daga ni nanang, Uncle Joey. Wan, hindi pa napanalawas. Ay nawaw, nabayadan mo't gaya man. Ngam apay nga awan na dakdakamat da kanyak. Adda ka di parikot kaanakan. Kasla madanagan kalaunay mo. Kasano? Kat kasla ilimlimod da nanang kan may lati may papan iti day tabanag, Uncle. Tinadakamat ni nanang yung kanyak. Kat para ka no, iti panagpaagas na ti kwarta na paglakwanda. At dalakit di sa bali a plano da kan may la, Sa bali a plano. Ammo yun ti kayat ko asawan, Uncle. Kayat da abukudan ti kwarta na paglakwan da. Iso nga agul ulimag da. Hey, pagatapan man ngamin iti drakes ti kabsat kan inam. Pudno matangkal. Idi pa'y gayam na panalawas a nakabayad kayo. Ngam di da empakpakaam mo kanyak. Ha, managim bubukod dagya adwa. Anya, Apay ngay akas tamot tenter aramidan nyo, nanang. Nay, anyat kayat mo asawaan laarnay. Binayadan mo't gaya man ni Uncle Joey ti ginatang daadagayo. Ay, wan. Impay dulin ko kan may laakabsat mo ti kwarta. Da kayo laangan ti makam mo iti mapaspasamak iti dayto abalay. Adda parikot ay anak ko. Da kayo ti parikot, nanang. Ay, di ka madanagan. Ta para iti agas ko ti bayad ti daga tayo ijay amyanan. Amangan no inton madamdama, kat ila ko yumot aminun adagayo. Awan pagdanaga, manak ko. Ta saan akon amang ila ko. Ikararag tay latan nga agimbaga koon. Tapno saan tayo nga agparikot iti kwarta. Una yan, manang. Nagturad kamatan amang ibaga iti kasjay ka ni nanang. Ay nawaw, di ka man makibang si Kamayla. Anya launa ti pagdandanagam aya. Awan mangagyo kanyak no husto ter aramiden nyo. Ti kaditawidam manan ti makagapo. Isuakasta ka, manang. Tinaibagan ni Uncle Joey kanyak. Kat idi pa'y napan alawas a nagbayad. Katuan mat, apay aya. Amo ka, kayat mo abukudan ti bayad dagya adaga. Ay pangaasim ta sardengan nak, manang. Saan aday ta akwarta ti pangap-apaam kanyak kunak manan? Ha? Nalakaken ka ti mangibaga iti kasna. Ngamin, mairan-ranod ka iti kwarta ni nanang. Ay nawaw, no kayat mo, di agsinukat ta. Da kayo ti agnaad dito'y tapno ammom ti sakripisyo para iti inata. Tawid ngamin ti adda di ta utak mo kad. Nasakit tinakam ni manang bukadata, may anak ko. Ay, di yulatan ikaskaso ni manang, nanang. Kasano nugumura ka data. Awan dakas ngar aramidan ta. Apay kumaama konsensya ta. Anya nga tano ikam ni manang mo iti kwarta. Nanang, para iti panagpaagas yu dayjay a kwarta. Saan yu a responsibilidad ti mangtad iti kwarta ka ni manang? Laglagi pa nyo a kwarta yu tinaigatang iti dayjay adaga. Ay,
Jakabo no anyat aramida kanako. Ay na madanagan laang ni Manang no awan tawiden na iso akas jay. Ti panunutan nyo kit di ita ket ti panagpaagas yo. Di yu istresan ti bagiyo may papanlang iti dayta abanag nanang. Apay ngamin amasapol ang makibingay kay itibayad ti daga ni nanang si Kalaarney. Ay nawaw, natural. Anak nakmet Benny. San ka di pa analawag ka? Tiyan niya. Naila ko day di adaga, tapno adda maigatang iti agas ni nanang. San atap no adda pagbingayan nyo akwarta? No agul uli makak. Ang mga nudyak mapupuutan ket naila kumet gayam aminen adagan ni nanang. Di rin mo artipod no. Ha? Madanagan ka no ilako ni nanang tidagana, kat awanin mabati at awidam. Dakas tikas ta agalad ti may nga anak. Ay nawaw. Ita si bibiyag pa'y ni nanang mo. Iso kumati ayan ti atensyon mo. San kat adagiti sanikwana ti bambantayam. Di mo urayan agumura ni nanang, sakbay nga agnakem ka kunak tumag. Ay namanang, kontraam mo't ngamin nila Arnia. Gumura met kanyak ading ko. Dagam day jay, manang. Noan niya ti desisyon mo. Iso ti masurat. Di ka agpaabak iti anak mo. Tapno saan nga agruam. Ay, masiksik anak laon na yan. Si kati ina. Sana maiparbang ti kastangar aramidin ti anak mo. Amo na lang arodin nga daagas atum tumaram. Kastabay lang ti aramidin na. Day tangaro ti pagladlading itak ading ko. Hal, ada talaga na kita anak akasta. Napatpatag ti tawidin dangam ti salun at tinaganak da. Ninanang ngay. Adda iti silid na Manang. Apayakas lalikliklikan nakmat. Agi na nakano. Aginanawon no? Di namat lang kayat ti makisarita ken ka taam muna at ti daga ken kwarta manon ti gagaram. Di na kayat ti ma-stress Manang. Saan mat aday jay ti gagarak ket? Ay na, bay ampay laang ni nanang Manang. Di mundagulitan. Nasakit tinakam na dayjay. Tano agsasao ka ngamin, kat dagiti sanikwana tinapatagken ka. Kat no di mun tupay maaramid timang kumusta ken kwa na tunggal umay ka dito'y balay. Ha? Ay, ko ha? Anya nga ita, likliklikan na kalangarudan ni nanang. Ay, awan ser-serbik asim marungkar iti ayan ni nanang. Ay namo, apay ka di. Una, tadinakmut kinasarita. Anya? Saan apulos arimuar lakay? Nagpupok iti silad na kabayatan ti kaadak ijay. Amo na siguro ati sanikwana tinapatagken ka. Iso nga rod anapanak ijay, takayat ko ako mustaan. Masul mo, no apa alikliklikan na kaninanang, isong aganos ka nga rod. Kasano abumawi akno kas jay laeng? Sigamot ti makamu nga agad jas Sika nga rod tinagbitaw. Alangan man, aninanang ti agad jas para ken ka. Agbayin ka mat Nanang, nangyagak iti prutas. Ay, agyaman ak, tanapanunot mo anak ko. Italaeng manen akas ti inaramid mo laarne. Kayat ko ti bumawi kada kayo, nanang. Kumustan tirik na yo? Badagrik na kat ininot mo tun nga agim imbaga. Ay kat nasaya at ano kasta nanang. Wen, naanos nga minti kabsat mo ang mga asikaso kanya. Ha? Ni Bayla kunak, naanos ang mga asikaso kanya. Nga uray awan itid ko akwarta ken kuana. Ah? Ay, kuana nang. Nasakit ka di pa'y tinakam yung kanya? Imbag aklaeng timakit kita. Dakil tinagdumaan yung itikabsat mo anak ko. Ni may langarodan ti paborito nyo? Awan paburak kada kayo adwa. Agpada kayo an apatag kanya. Ngam no ugali ti saritaan. Nasaysaya at nga dayo ni maila kanya. Saan at itawiden na ti sang kaibagana. Ay, sorry nanang. Pasensya kayon kadagiti dakes an naisawsawang ko kada kayo. Sa balilat tamat ti panakilangan ni nanang kanyak lakay. Nagpasensya ka ken kuana no? Wen, ngam kaslaawan laang kan kuana. Urayam no kaano ang mapakawan na ka?
Ipagarup siguro ni nanang asa anak mat amasaksaktan iti kasdi nga aramidan na. Ay nawa, di ka pala nag-artista ba kahit? Na, Tanalaing gamit nga drama. Sikatiin mo na nagaramid iti saan amay parbang. Nagado ti saong kadakwada ide. Ita, sikamot ti feeling biktima. isu nga rod ngagkidkid dawak iti pamakawan. Ura sinumot Numarik na da anapat patagtitawid ngum isuda. Masakitan da talaga. Nagbalbaliwak matan lakay. Nupudno da ita pa nagbalbaliw bakit? Ipakitam, kan ipariknam nga rod kan nanang. Ipanaknak mo apudno ti panagbalbaliw nga ibagbagam. Saan laang manen nga agpatingga iti sao? Ay nawaw! Kabayatan asi bibiyag pay dagiti dadakkel tayo, iparik na tayo ti panangipatag tayo kadakwada. Saan kuma at itawid ti adda iti panunot tayo? Kumustaan kan ikan tayo mat ida iti oras. Iti kasta kat maragsakan da mat kada tayo nga anak da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tatang, asino ti akin kuko iti darat ken landok na i-deliver itay? Di ka ba tayo Adumot ti kaaruba tayo, tatang. Asino kadakwada? Ay nawaw, masapul ama amuam aya. Awan mo't siguro ti dakes na no kayat ko amaamuan, tatang. Da Janet ken Homer takin kukwa kada kita. No kasta, ituloy dati balay daasaan pa'y analpas. Mano atawan met asan ana ituloy dayta abalay. Kasta gayam ti plano da. Kita no adda na laaw, di ka man agreklamo. Di bali, kat saan mo't nga inaldaw nga agpaaramid da iti balay. Depende lot na Ay, saan ang mabalin adipindi ti isungbat mo? Aramidem ti maiparbang Veronica anak ko. Laglagi pam, nga idisika ti nagpatakder iti balay. Awan nang ngagmo areklamo da. Day tala ang tigatangam, Veronica. Wan nanalinda. Ay, agkape akman kit di tani. Nalaaw ti kaaruba. Dakkel met nga mintabalay nga ipatpatakder da. Ay wan, itala ang manen ana ituloy. Nangalaan da nga iti kwarta. Ay nawaw, sweldo da nga agasawa Mano aya ti susweldon da iti makabulan. Agraman sweldo da, kayat mo pa'y amaamuan. Una, takas makita kat dakkel. Ado ti ginatang da materyales. Kayat asawon day ta. Ado ti kwartada. Ay kat deserve damot kit di Barang malpas adagos day ta abalay Mano abulan pa'y siguro. Makatitilang mga minana. Ay kagagangain na agiin nanos tayo. Di ba ali kat saan mo't atinawon ngagpatpatakder da iti balay da. Ay nawaw, asino manen ti akin kuko iti lugan na iparada iti kalsada nga asidag tayo tatang. Dagiti ka aruba siguro. Italang ang nakitak dahi talugan. Na, asino tinangibaga kadakwada ang mabalinda ti agparada ditoy? Tinapatag kat saan ana isali iti dalan tayo. Winang ang batog tayo mo tinagparadaan da. Kaririing mula ang manan. Kaslag birbiro ka iti apa.
bayam at agparada da. Awan mo, lugan mo nga iparadam dita. Makapasurun kit di ada kita akaaruba. Maawatam kumamutin Saan mo't akanayon kat agparada da iti sangwanan tayo. Italaang mo't marin nga da nakaparada. Di da pa'y nagpakada mo. Ay naw, kasano nga agpakada da kat kaririing talaang. Amok no asino ti akin kuko iti day taalugan. Ta ikatenda dita. Jak kaya ti kastang aramiden da. Naimbag abigasyon na Linda. Kastamot kan ka, Veronica. Asino ti akin kuko iti day di alugan nana? Ni Henry akasinsin ni Albert akalugaran tayo nakaong. Apay kaday? Ay nawaw. Asino tinangtag iti permiso nga agparada da iti sangwanan ti balay mi? Ay italaeng nakaong. Nagpasyarda nga min di taayang ti kabsat da. Awan babay na nga agparparada ijay. Ay na, agiin nanos tayo latan anak kaong. Italaang makiday. Ay saan ama balinti kasta kanyak nana? Anya, sige, mapanak iti ayan da Albert. Ta ipaikat ko da alugan. Ay na, di ka makaaw-awat mo, Veronica. Awan bibiyang ko iti day talugan. Apay ngamin nga intugot da, no amuda nga awan mo't pagparadaan da. Anya! Nangag mo day jay, Homer. Wan ba kayo? Agpipinok ka mo't dagiti karuba. Boses mat da Veronica kani Manong Albert day jay. Apay nga tamanan. Lugan tinangag ko ang makagapo. Ngumjak amo no apay ti lugan. Uray siyak. Nangag kumat ti boses da. Ngamjak maawatan ti ibagbagada. At daman siguro isyo da ita Veronican. Nakais-istrikto mat ngamin da ita karuba. Inapa na ni Manong Rudy iti napalabas alawas gapo iti muhon. Ita, ni Manong Albert mat ti apaan na. Hay, makapadanag nga rod. Ang mga nuinton madamdama kat datao matan ti apaan na. Sapay nagin na si daglang ti balay tayo. Agpakarumot ngamin da ita Veronica. Uwan nga rod Tarabi tablaunay. Kumkompormi mo ti pagpungpungtutan na. Muti man kit iti maigatang iti tinapay. Tasyakon ti mapan bakal. Siyakon, tama ka istorya akmatlaang kanina na Linda. Adto yan ti gatgatangam at tinapay dyanay nakaw. Agyaman aklaunay, nana. Aywan gayam. Nangagmay ngagpinpinukaw da Albert kani Veronica itay. Ngam di mi maawatan noan niya ti pagapapaan da. Tilugan an naiparada iti igid ti kalsada nga asidag iti balay da Veronica Ha? Makapungtot ni Veronica. Tapay ka no an naiparada da italugan dita. Nalawa mat, nana. Kan saan mat an naisalay tilugan. Wan, jakman amukin ni Veronica. Kaslag bagtay. Oo na yan tagbagtit, nana. Takumkumpurme mo ti pagpupungtutan na. Nakais-istrikto launay. Aguray ka. Ni Manong Albert, ti kaap-apa na. Kat saan mat alugan ni Manong Albert dayjay? Lugan ti kabsat ni Albert. Isumat lagayam Sensitibo launay mat dadya Veronica. At dalabasit adi na nagustuhan, agreklamo at agos. Imbes nga agkikinnaawatan tayo kuma. Tila ang bagi na ti pampanunutan na anana. Inton iso ti agkasapulan, awan mo't tumulong kenkwana. Kitain nyo laeng ang mga nuda kayon ton ti sumaruno nga apaan na. Agrikreklamo idi na minsan kay. Nalaaw ti kaaruba kung kuna nakiday. Ay nawaw, amo na mat amadamangar aramidan dati balay. Saan nga rod ang makaaw-awat dayjay a babae? Kamaudyanan na. Lalpas madlayan ti balay ta, bakit? Anyat planom nga ilakay. Agpa-Thanksgiving tayo kaday. Huwin ko ma, bakit? Kasaritak to nga ron ni Nana Amelia. Gatangan tayo ti baboy na lakay. Sa lodsodam nga umuna, numano ti panangila ko na. Wen, lakay. No kabailan ta bayatan, ipareserve mo. Rugyan ta nga ron ti mangisagana kadag iti kasapulan para iti Thanksgiving.
tapno nakasagana amin. Ne, apay ngay akas dyan? Tiyan niya manan, Veronica anak ko. Agtid-tid mo't gayam ti danong di taarubayan tayo. Nawaw, saan ka amaawatan anak ko? Di yung makita ti danong nga aggapo iti balay da Homer ka dyan tatang. Gagangay na anak ko. Di bali at adanum laang. Normal laang ita matutudaw. Apay ngamin akas jay ti balay da, at dapay ar-arte na akas jay. Ar-arte ayamot dayday. Paglinungan siguro dagiti lumabas Unangam do kastoy ang matutudo, kat agtid-tid mo't ti danong nga aggapo iti ayanda di taarubayan tayo. Apay, babas-basa ka kade. Ay nawaw, adda karbengak nga agdesisyon no ti daga aginatang ko ti saritaan, tatang. Anya, No sumardeng ti todo, mapanak to ijay barangay hall. mabalin mo't akasaritam da Homer kan Janet. Ay saan? Agpatulong ak kini kapitan. Agsasango kami laangan ijay barangay hall. Sikaman pa'y timapan iji barangay hall, Homer. Apay, anya taday di barangay hall. Adda ka nang ipabarangay kada talakay. Ay nawaw, asino mo't bakit? Asino kumapay, ti sensitibo akaruba tayo Ni Veronica? Isumat ti imbaga ni kapitan. Anya man ti iso day ta akaruban ay. Ay, jakman mo. Apay amas hapon nga ije barangay hall pa'y laang. Numabalin mo't nga idiritso na nga ibaga kadatan no anyat parikot na. Jakman mo. Kayat na siguro ang mapabainan ta. Awan amok abasol taken kwa na bakit? Mapan kalat talakay. Sikan ti sumango, taamangan no siyak ti mapan ijay, kat anyapay ti maaramid ko iti dayjay a babae. Awan pa'y ni kapitan. Awan pa'y. Anyat parikot aya. Apay nga impabarangay da kami. Na, di yung makita aya. Tiyan niya. Adda kang mali iti disenyo ti balay ngem patakderyo. Anya. Tunggal agtudo ket agtedted iti arubayan mi ti danong nga aggapo iti ar-arte ti balayyo. Saan nga arte day jay? Paglinungan day jay. Ay, awan bibiyang ko no anyat usar na dayjay. Ti kanyak laeng bagbagen yon. Anya? Bagbagen yon tani. Makaperwisyo kayo mo't iti padayo a tao. Para danum laeng agtedted. Apay adi ka makauawat aya. Agtedted nga rod ti danom iti arubayan may. Saan mo ta grabe? Ay basta! Bagbagen nyo dayjay! Day ta extension ti balay ti iso ken kwa na bakit? Ay nawaw, extension ti balay. Oy, day ta naaramid a paglinungan. Naa, apay kano dayjay. Agtedted kanu ti danum iti arubayan da no kasta nga agtudtudo. Iso ti kayat na, ket mabagbag day ta. Anya? Awagan man kit din ni Manong Unyok. No mabagbag dayta, naalas matan ti itsuraan ti balay tayo lakay. Day ta nga rod ti kayat na mapasamak bakit? No saan tang aramiday? Saan nga agsardeng day jay? Inal daw tumutila ang apaan na ta. Una yan jay putot mo paray. Impabarangay na magayam da Homer kan janay. Ugali ng tikas jay, mare. Mabalin mo't akasarita na ti karubayaw. Kaya't nalakit ti tagpabida di barangay hall Maasarang dagiti kalugaran tayo kan kwa na. Ura sino mo't Ura simple abanag namin kat pagpungpung tutan na. Anyan tulaangan ti itsuraan ti balay da Homer kan janay. Numabagbag ti linong iti batugyaw. Basit la atad-tad agreklamo mo't taan. Agin i-stricto mo't da dya Veronica mare. Dalpasen, inaramid dan ti kayat mo. Binagbag da ti linong a pagpupudutam, Veronica. Nasaya at mat no kasta ti inaramid na. Di ka makonsensya. Apay ko maamakonsensya Ura di kapitan. At damot tan maibaga na adakas, may papankeng ka. Ayawan bibiyang ko. Tinapatag kat inaramid dati kayat ko. Anyan ti kastanak ko. Ay nawaw, saan nga rod amabalin abaybay an tayo, taamangan no... Amang anuan niya. Amangan no intun madamdama, kat aguman dati daga tayo. Agkat aramid ka man akon-akon. Amin laangan kat isukan ka. Pagpakada akon anak ko.
Imawag ka din ni Manong Makoy kada kayo, tatang. Wen, aguray da kanu iti sentro. Agan-anad kayo ijaya. Uray si kamad dito balay Ikandadong tiri daw no maturog ka. Manung aldaw yu ijay nga eh. Dual daw laeng. Okay. Sige, agrubat kayo nga rodan, tatang. Kinasarita ko ni tataton yu itay, kat imanugot amang itulod kada kayo. Da kayo matenti makaam mo amang bayad iti arkila. Awan parikot dita. At dapay matkid di kwartak ditoy. At damot pulis dita balay da Veronica. Natakawan da kano idi parbangon lakay. No kasta. Isong agpaiso dyan ang ko nagpukaw iti parbangon. Iso siguro Kunaklakit din at dakap-apa na iti cellphone na. Kumusta da kanu ngayon? Ni Veronica laeng ti adda di tabalayda idi napasamak ti kasjay. Saan damatkit di adinangran, ngem innala da ti cellphone, alahas, laptop, ken kwartana. Ay nawaw. Nagadong? Uwan nga rod, no kasanumat an napasamak dayta awan met nga ta kadagiti kaaruba tayo tinakangag. Nang nagdalakit iti pukaw na. Ngam tinapanunod damot siguro kat adalaang kaapa na. Uwan no saan, amangan no mabuteng da. Dayta ti santa yung amo. Bakit? Awanin, tatang. Tinakaw dan ti cellphone, laptop, alahas ken kwarta. Kasano anak kastrip da? Anyat inararamid mo aya. Di mo inkandado ti ridaw. Inkandadok matiri daw, tatang. Kasano nga ron anak kastrip da ngay? Tsaka mo Awan ka aruba at imulong ka? Nagpukawak ngam awan matimay. Ay, una yan ti kastrip mapaspasamak. Naimbaglaan ta saan da ka din ang randag itagtatakaw anak ko. Wala ngam awan matandag iti gamit. Kwarta ken alahas ko, tatang. Si panunutam latan kat at least. Si bibiyag ka pailaang anak ko. Natakawan mo't gayam da Veronica. Awan nangagyaw dyan ay. Parbangon dayjay nana. Ada nangag nila kay ko ang nagpukaw, ngum impagarup na kano no adda kaap-apa ni Veronica. No siya, awan mo't nangag ko, tanay mas titurog ko. Awan pa'y nga mintarakan da nga aso. Wad nga raw, nakasaritak ni Eddie akaaruba yung matlaang. Adda kanumo nangag na, ngam saan arimwar, tadi na mat impagarup nga agtatakaw dagi jay. Amangan kit di no mabuteng ti daduma nana. Dayta matlaang ti atap ko. Nang runa kat nakais-istrikto dayja a Veronica. Pudno launay dayta nana. Kaapan na ngamin dagiti kaaruba na. Iso dayta. Saan dakit din at tinulungan. Bareng agna kamatan Kumusta ngay? Naduktalan na giti pulis no asino tagtatakaw. Ay, awan pa'y nga ro, tatang. Kasano nga ro din dayta? Diyan mo, tatang. Madanagan nagtaamangan no saanin ang maisubli dagiti natakaw kanya. Awan nakakita ka dagiti agtatakaw aya. Adda ka no nakangagiti pukaw mo iti dayjay aparbangon. Adda ngam awan mat agtestigo, tatang. Day talaang agpaisaw. Mariknakit kasla saan nga interesado at tumulong dagiti kalugaran tayo, tatang. Aging ka siguro itaakit na sakit tinakam daking ka. Wana, ngam kasanungay no adadakas anapasama kanya. Nangagdati pukaw ko, ngam awan mat nga rod aksyon nga inaramid da. Kasano kumaatulungan da ka, kat ap-apaan mo't ida. Pag nakmam da ita napasamak anak ko, madi ti sobraan na istrikto. Madi ti makiap-apa iti karuba, tanudumteng ti kakastoy agundaway. Isuda ti at-ada makatulong ken ka. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na singpet kan man nakaawat akaaruba. Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga adu-agulo kan riribok ti maliklikan, no nasaya at ti panakilangan tayo kadagiti kaaruba tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.